Yanapagniha hamuhang manta yawarnikipa chanim kani sumak salvagni hampanyam kani yanapagniha Jesus yaipi. Kay oko tutayay piwatas ka hinam kachkani. Yuyarinim imayna tay tamamaywang kusis ka kausarakani. Tukoy chay kunam nyawi himchilata chingkarong. Hakchana kuyuang rakina kuyumi chayaramoro kawasihimang. Tukoy kay kunam chihiraching ay luyta. Wagarjani kuyas kay sipas sahiruapting. Nyuhakanirjani wiñay pakcha kuyawang kanispa. Kang manchu nyuhapak yanapakuhni. Manam kau sa ini pitarinichu haukayayta. Wanyuruchka akchi hinam tarikuni. Wanyukuytam munani. Yanapagniha hamuhang manta yawarnikipa chanim kani sumak salvagni hampanyam kani yanapagniha Jesus yaipi. Amén. Dios taita saminchasunkichik turiykuna ñañaykuna huktawan kay tutapi hamkunawan kay tuta kuskanchakuykuchkanchik kay semana de la juventud nisqan mususipaskunapaq apakuykuchkan turiykuna ñañaykuna kay runa simi rimaypi. Amén. Chaynaqa turiy ñañay
chihirichi kay sumaq huñunakuita llapayan añuykikunawan kuska kusikuykunanchikpaq kay tutapi turi ñañay ari ancha kusisqa tarikuykuchkaniko kay tutapi hamkunawan kuskanchakuykuspa amén chaynaqa turi ñañay hinalla hatikamuayku hinalla hawakamuayku chaypas kaykuchkan hayna punchaw sumaqllaña kaykurqa huñunakuyninchik mususipaskunapaq alabanzakunata uyariykurqanchik chaypas Tayta Diospa qillqantapas uyarikurqanchik Tayta Dios rimapayawraqanchik payman allinta hapipakuspa hatikunanchikpaq amén gloria a Jesús chaynaqa turi ñañay kaykurqa turi ñañanchikunapas visitamuaranchik huklaw iglesiakunamantapas amén kay cooperativa Huancayo chaymanta turinchikuna ñañanchikuna visitaykamuarqanchik chaynaqa paykunapa rimakuykunatapas uyariykusunchik turiykuna ñañaykuna ñawpaqman turiyaykuna. Dios taytanchik saminchasunkichik kuyasqay wawqi panallaykuna ariño hayku kachkaniko kay iglesia cooperativa Huancayo ari kay hatun fiestapi ariño haykupas huñunakuykuniko kay iglesia San Pablo chanataqa rimakuykuni michinichik Esther Castillo también gracias paytapas huykunchik kay hatun invitación huykuwasankumanta chanaqa ñuqaykupas kay iglesia cooperativa Huancayo chaypim llankaykuchkaniko kay quechua rimaypi Tayta Diospa palabranta ari willakuchkaniko chaynataqmi hatun proyecto ñuqaykupipas kachkan chanaqa wawqi panillaykuna hamkunatapas kallpan chamuykichik kaymanta hamkunapas maypiña tarikuspaykichik musuq sipaskuna lluqsisunchik Tayta Diospa palabranta willakuspa hatunmi kachka necesidadmi kachka wawqi panillaykuna chaynaqa llapaykichikta Tayta Diospa sutinpi rimaykamullaykichik kahaya kaypi jovenkuna sipaskuna huñunakusqa kachkaniko wawqi panillaykuna Tayta Diospa palabranta ari uyarispayku chaynataqmi Tayta Diostapas yupaychaste chaynaqa ñuqaykuwanqa kaykamalla Tayta Dios ya saminchasunkichik. Amén, gloria a Jesús y masumaqtam turiñañanchikunapas cooperativa Huancayumanta saludaykuanchik kay hayna punchaw kay culto apakusqanpi paykunapas kaypi kaykurqa amén anchata kusikunchik turiykuna ñañaykuna chaynaqa hinalla maqchiri llapa aylluykunaman ñañay turikikunaman amén kuskanchik kay tuta kusikuykunanchikpaq kay sumaq huñunakuyninchikpi amén kay ancha kusisqa kay tutapi tarikuniko chaynaqa kay tuta mana kaypi sapallaychu kachkani turiykuna ñañaykuna kaykuchkan kaypi michiq Juan Quispe chaypas warmayananpiwan kaykuchkan amén chaynaqa Dios tayta saminchasunki michiq Juan imaynallam tarikunki kay tutapi. Gracias kuyasqay panillay Dios taytanchikpa kuyakuynin llapallanchikwan kachun mayna sumaq kusikuymi kayna huñuykanakuspa Dios taytanchik yupaychanapaq Diosninchikpa sumaq kawsaq palabran uyarikuyninchik ñuqapaq hatun bendicionmi kay iglesia San Pablo manchay kamuyniko unay watamantaña hatunmanta kusikuni y Dios taytanchikman gracias tajuni ancha kusisham kachkani. Amén michiq chaynaq kusikunuki ñañay Susana hampas rimaykuaykuyay maynallam tarikunki kay tutapi. Amén, hermana María Elisa te bendicionke. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Ñu capaz verdad ancha cosas hatarikuni huktawan kankunawan huñuykunakuspa. Ibanu yaykuna, man yaykuna. Amén. Ñu haykupa hatun bendición kaypi kay semana de la juventud quichuapi nisqanpi tarikuniku. Amén. Mana merecinikuchu pero Dios taytan chaynata munan y estamos bendecidos. Bendecidos.
Amén, ñañay, anchata kusikuniko. Chaynaqa huktapukuy kachkan hamkunapaq iskaynikichikpaq turilla Michik Juan. Imaynatata hayka wataykipita Tayta Diosta riqsikurqanki Michik Juan. Ñuqa kay Dios taytanchikpa ñanninman Dios tayta ñuqata tariykamuwan iskay chunka iskayniyuq wataypi. Y chaykama ñuqa karqani riki mana Dios tayta manchakuq. Ari tayta mamay karqa riki católico, taytacha mamacha wasipi kaq, chay fiesta truwaqku sapa wata, chay punchawnin chayamuptin. Pero mana allin kawsakuyqa karqachu, aswanqa anchapas sasachakuylla, wasipi mana allin kawsaylla, taytay karqa riki anchapas trago tumakuq, yaqa sapa punchaw pay machasqalla, ari chakrapi allin llankaq runa karqa, pero manam chay trago tumayninta dejaqchu, y chayta hawaspay ñuqa nihkani hatun yaruspay ñuqaqa manam waqna tumaqa kasaqchu. Hatun chay, pero mana allin llakarqa, mana kusikuy karqachu. Chaywan watakuna pasasqaman hina, watakunata cuentastin ñuqa pasaqkani. Escuelapi kaspay, colegio tukurusaqña, colegio tukuruspay hatun yarusaqña. Kaymanta pasakunaypaq, wak Lima llaqtaman, y chay ñuqapa pensamiento karqa. Kay Lima llaqtaman chayaramuni, kay Lima llaqtapiña colegioyta tukuruni, y papaypaqpas ancha resentisqa, y chaynapi wiñaq sunquypi resentimientowan taytaypaq, y kaypi estudiachkati aswan masta perdikuruni, colegiopi compañerikunawan, mana allin kawsayman chayaruni, chaymantaqa aswan ñamanña chay jovenkuna kan riki chay emo nisqanku. Entonces chayman yaykuruni, chaypi aswan masta perdikuruni, y taksa warma kaspaypas uyariq karqani, chay llaqtaypi huk runa unquq yarun, o mana puriqmanchu tukurun, y runa rimasqanta uyariq kani, kay runaqa kayna unquchkan ruwarachisqakum, layqarachisqakum nitin. Y chay ñuqapa umaypi karqa. Chayta yacharuyman ñuqapas, hukaqnin imatapas mana allin truwayta munawaptinqa, ñuqapas chayna layqarunaypaq. Warma kasqayman pacha chay pensamiento karqa. Pero kay Lima llaqtapi colegio tukuruspay, hasta chaykunaman rurayman chayaruni, chawpi tuta urakunata wak wachipa mayo patampi tuta, chay layqakuq yachaq runapa yachachiwasqanta ruraspa, y chaynapi huk hermano palabrata willawatinpas burlakuq kani, alabanza uyarikusqantapas radiontapas apagarapuq kani, anchata burlakuq karqani, y chay kachkariki iskay chunka iskayniyuq wataypi 22 años. Entonces chaypi hatunmanta unquq yaruni, unquy chayaraman vidaywan, y chay unquywanmi Dios taytaman ñuqa iñikururqani. Amén, mayna sumaqmi Michik kay testimonioyki Tayta Dios hatun obrata ruraykurqa hampipas kunan Tayta Diospa obranpi llamkakuchkanki. Chaynaqa ñañay Susana hampas willaykuaykuya hayka wataykipim Tayta Diosta riqsikuranki, imaynatan paypa ñanninman chayamurqanki ñañallay. Amén, hermana María. Amén. Chaynaqa hermano ariño riqsikurani Diostanchikpa kay camino ñanninpi kayta isqun wataypi, pero huk iglesiapi. Amén. Inaspa pero kay wiñarqani, pero mana allin yachachikuy kasqan hawa ñuqapas perdikuran adolescenciaypi yami hukkuna lluqsispa ima. Amén, mana Diospa palabran kaqtachu ruwarqani. Minisqanman hinachu mana cumplirqani adolescenciaypi chaynapi. Pero kay obraman chayamurani ñuqapas 22 años nipi. Amén. Chunka iskayniyuq wataypi chayamurani kay obraman, porque ñuqapas chayamurani una jovencita muy llakiwan intusqa, resentimientowan, sunquypi chiqnikuywan, papaynita de repente, porque papay chayna tumakuq kara, mamayta mahaq,
y de verdad mana karachu sunguipi haukaya y kusikuy porque mana Dios te tawan kachayna vida amén mana kanchu kusikuy mana kanchu haukaya y hay que pensar ñoqa verdad papaynita faltarjane respetota aleluya porque mana Dios te tata ñoqa rexirjanichu allinta uyalirani palabranta pero mana sumaqtachu ñoqa chay palabra nisqanta allinta ruwarjan gloria sea al Señor hinaspa gloria sea al Señor y chaymanta pacha ñoqa iñikurani kay movimiento bichero mundial manchayamurani chaymanta pacha uyaris qayman hinaqa amén Dios tanchik sea son hawkayayta huykuwan tukuy chay llakikuykunata chiqnikuykunata sunquymanta wishurpan hinaspa kuyakuyta huykuwara ñoqamanpas amén porque verdad ñoqa chaymurani una jovencita muy llakiwan intusqa chiqnikuywan pero Dios tan chaykunata ruqurqa gloria sea al Señor amén hermana María. Amén. Ñañay Susana ima sumaqmi Tayta Dios hatun obrakunata hamkunapa kawsaynikichipi ruraykun. Chaynapas ñañay Susana hamkuna yachasqaykuman hinariki Tayta Dios pañanninpi kasarakuykurqankichik willaykuaykuya imaynatam ham riqsiykurqanki kay kunan esposuykita amén imaynata hamkunapa kaykurqa chay enamoramiento, noviazgo, casarakuyman chayanaykichikpaqpas imaynam kaykurqa ñañay Susana willaykuaykuya chaytapas. Amén. Amén, hermanos, de verdad, siempre yo joven con amonanchi casarakuyta, ¿cierto? Amén. Chay me joven paja son compe. Amén. Manan ñoqani mancho manan nunca casarakuyta no. Monarjani ñoqa casarakuyta siempre. Pastor kunani haykata casarakuyta monanki chik. Amén. Casarakuyta monani. Amén, pues yo siempre mañacoscane, taytay, pita kanga, ñoqapa compañero, porque kay obra manchayamos jaimanta pacha, culto misionero capten que hermanos ñoqa hermanaykuna munajkane, amén, obra man luxita, amén, chay songoy picara, chayamos jaimanta pachapas, amén, porque ñoqa munarani chay obra man luxita, pero mana yachaqanichu imayna luxita, ujaykapa luxita, amén, chayna hermano, chayna kachkani watan pajachkan 2017 amén chaypi esposuyta rikuykurani ñoqa cuando hamurqa cuando abuelasmanta hermanonchikuna pastor kunamun chaypi chay allin willakuy aniversariopi hamunku y chaypi payta ñoqa rikuykurani chaymanta enamorakurani paymanta rikuykuspay amén amén gloria sea al Señor y chaymanta ñoqa orakuyta qallaykurani mana pen willakuspachu Señor Dios tayta llama amén Dios tayta llama willakuspa amén paymun willakuspa orakurani gloria sea al Señor amén y chaynapi 2017 pero ño handerani mana ño hasta pukuranichu paymanta no o sea ni máscara hanicho ni resininta kama subtinta nada amén hasta van handerani y usted munanga y usted churanga champa pay pa tiempumpe amén kinaspa ño hak chayna gachkani naspa pero ño ha pensanita ninita pitalcha o cuando ves lo pega campas o de repente compromisos jañapas no sé amén y chaynapi ño unos 6 meses, 7 meses, amén. Chay camayo, ora coran, chay mantas manaña, ora coran niñacho, gloria sea al Señor. Amén, chay mantañata 2016, piptak, hamgutemungutak, amén, 2018, amén, gloria sea al Señor. Y chayna permarñata, chaypi 2017, amén, 2017, ñatak kutimungu, y chaypi ñatak rikuyugana kunikutak, amén, gloria sea al Señor. Y chayna pjalay kuniko, lo que es enamoramiento cuando pastoran chico natak nang ninapti. Amén. Amén, amén, ñañayay ima sumaqmi kay ñañanchik Susanapas hatun testimonio, amén. Ari paypas kaypi sipasmi karqa kaypi llamkarqa kunanja ya kasarakuykuspan llamkaykuchkan llaqtakunapi, amén, esposuwan kuska, amén, chaynaqa hampas kachkanki mususipas hinaspaykiqa Tayta Diosta mañakuy Tayta Dios warmayanayki husunaykipaq, amén, gloria a Jesús. Chaynaqa michi Juan imaynatataq Tayta Dios hamta hayaykusurqanki Tayta Dios pa llamkayninpi llamkaykunaykipaq hinaspapas maypitaq kunan llamkaykuchkanki michi willaykuaykuya. Amén. Ñoqa Dios taytamanja iñikurqanriki kay Lima llaqtapi chaymanta bautizakuruni yaqa iskay watamanta wak andawelas llawman pasani chunka pichqayuq punchawllamanta kutimunaypaq llank'ayniykunata saqiikuspay
pasan de Rikiwakman. Kay 15 días manta coteramos chaypi ayana paramos taita mamayti mapruaynin pinispay y wakman chayaruni wakillaqtayman y chaypi kasqariki Dios ninchikpa obran kay movimiento misionero mundial y chay pastorman presentakuruni miembrom kani nispay timpay niwaq riki manachu kay llaqta masikita kuyapayanki haway kay llaqta masiki puchapi chinkachkan Dios tayta obran mana kanchu kaypi kan mi iglesia kuna huk pero huchata rurastin mana Dios ninchipa palabra hina kausayaj kanchu manachu sunquykipi kaq chayta sientinki nispaniwa ante ñuqanine ñuqapis karqaya sunquypi chay Dios tayta servikuy chay siempre Dios tayta nirqani taytay si ham hayawanki huk puncha obraykiman ñuqaqa chayllam kachkani obraykiman rinaypaq nispay nijkani hinati riki chaypi pastorqa yaqa sapa kuti tupapti tapuaq kutinkichu limaman nispa hinaptin riki tuta puncha ñuqapa umaypi kachkan chay kutisaqchu ichakaypichu obrapi yanapakunaypaq hipasaq nispay sunquypi kachkanta hipakamuspa chaypi Dios tayta obranpi yanapakuyni y a la vez kachkanta kaypi riki llankayni dejarushqay entonces mana decidikuyta atirqanichu pero chay 15 díaspi decidikuruni pastorman chayna tuta puncha orakuspay ñampi purispay chakramaspay orakustin rirqan taytay munasqayki rurasqakachu nispe hinatin huk punchaw asuykuruni pastorman pastor decidikuruniñam ya mayjintataq decidikurun kutinkichu hipankichu hipasaqmi kay Dios tayta obranpi yanapakunaypaq chaymanta yaqa kimsa killa hina pasaron payta yanapachkani kimsa kutita simanapi chaymanta llaqtayman kutijkani y chaymantaqa pero manaraq chayman richkapti na suñuyni karqa siempre ñuqapa huk runam entregawachkan chakrata kuydanaypaq chay huk runam hawachiwachkan kaypim tarpunki y kaytam kuydanki chaymanta huk chakratan hawachiwan haway kaynatam kay tarpusqata purun animalkuna dañuta rurachkan y kaytam kuydanki chayna kuna suyñuyni kaq kuydankim kay chakrata haway kaynatam daño rurachkan kay plantakunata kuydankim nispa y chaynallataq huk suyñuynipi cuartelman yaykuchkasqani antin cuartelman yaykuchkasqani entonces chaypi kasqa riki chay cuartelpi umalliq jefe kasqa huko general riki suñuynipi y sutin kasqa chay general pa Noé Wari entonces chay suñuynita pastorman willakuni y kaynatam suñukuruni cuartelman yaykuchkasqani y chay cuartelpim kasqa chay general pasutimi kasqa Noé Wari entonces chay pastor niwan ¿qué tal Dios tayta permitinja chay pay Noé Wariqa pastor presbítero andawelas llaqtapi kachkan ¿qué tal Dios tayta chay lawmanpas hayasunki posasunki algún día ¿qué tal pay paladonpi llankanki niykuwarqa entonces chay kamaqa ni kayna napiqa cercamantaqa riqsiranichu pastor Noéta chaypi niykuwan chaynataq entin chaypa sunquypi kaq de verdad chaykuna watapa killapa pasasqanman hina cumplikurun riki entonces paypa presbiterio nasqan chay umallisqanpi chayman chayaruni entonces chaymanta pay mandaruwan riki huk pastor solterota colaboramunaypaq mana facillachu pero Dios taytapi yanapakuyninwanqa ari yaqa kimsa wata chay llaqtapi
yanapamurjani. Y ima pasa sa chakuiña, problemanya, hatariptimpa siempre Dios taita yanapaykuaj. Y hasta kunan kamapas Dios taita yanapawan. Chaymanta Dios taita munay nimpi pay allin nipaj kapasitawas pangriki. Llakta kunaman apawan mana miembro kuna kashan chaylaraj kichaj riki. Y chaymanta kunanja llanka pakuskaniku waka kay Dios taita pobrampi wak Talavera llaktapi. Entonces, pero mayna sumami Dios taita kay kamam yanapaykuanku. Amén, michik. Imaynataq waka Talavera llaqtapi llamkaykuchkan kichik michik. Imaynam llaqta kaykuchkan. Chaytapas willaykuaykuya michik Juan. Ari wak Talavera llaqtapi chay Talavera kachkan riki andawaylas ciudad Ucupi. Entonces chaypi siempre ña obrero kuna riki achka obrero kuna ña chay Talavera iglesianta pasaron y paykunapa chay obra ruras hantam ñuqaykupas continuachkaniko ari mayna sumaqmi EBDB chayamuptinpas hina Talaverapi kaq adolescentekunawan warmakunawan taksawawakunawan preparakuspa ruraniko aire libre kunama lluqsispa y lunes ninkunapi Talavera iglesia pa kachkariki casa de oración iskay hawaqpi paykunawan huñuykanakuspa cultuta ruraniko y Dios taitapa yanapakuyninwan ñawpaqman richkaniko. Amén, michik ima sumaqmi kay michik ninchipas willaykuanchik llamkaykusqanta imaynata waka Talavera llaqtapi paypas llamkaykuchkan. Chaynapas michik alli kay redes sociales ukuntakama hawakamachkanchik achka turiñañanchikuna paykunatapas imaniykuwaqta quizá mususipaskunapas hawakamachkanchik wakiqninqa mana Tayta Dios riqsikuqpas paykunata imaniykuwaqta michik Juan. Ari kachkan riki jovenkunapas mana hawamuchkanmanpas riki kay redes sociales ukuntakama kay programata kay Semana de la Juventud kay Quechua Rimaypi manam hamunaruspachu Dios taita munay nimpim kunang kay orapi ham hawamuchkanki kayta manara ham Dios taita mang iñikun kiraqchu Dios taitanchik mang iñikuy almaykipa salvación ninta maskay y huchaykimanta wanakuspa Dios taita mang kutirikuy Dios taitaja hamta bendicisunkim huchaykita pampachaykusunkim y chaymantacha Dios taita obrata ruranja y chapas riki hawamuchkanmanpas ña Dios taitapa ñanninpi ka joven ama manchakuychu Dios taitapa obranman rita si ham sunquykipi sintinki chayta ñawpaqman riy ama iskayrayaychu porque kanmi kayna joven kuna vidanpi chay iskayrayay chayamun obrapi lluqsiyta munan llankapakamuyta munan pero kachkan riki duda iskayrayachkan Dios taitapa munayninchu kay kachkanman imaynataraq yacharuyman y chaynatnis wakinqa hasta lluqsiruspapas hukilla iskaykillamantaqa kaqmanta kutiraman riki manam Dios taitapa voluntad ninchu kasqa sasam kasqa pero mana chaynat nichuan Dios taita sunquykipi ham sientinki Dios taita hayasqaykita Dios taitam hanwan kachkan Dios taita ñuqanchikwan kachkan mana chaytaqa dudachuanchu huchapi kaptinchichiki manaqa Dios ninchik hariki ñuqanchikwan kachwan kanwanchu suanqa si ñuqanchik asukuchkanchik palabranta makinman churakuchkanki joven Dios taitan hanwan kachkan Dios taitam yanapasunki paymi sasachakuynikipipas ñawpaqman posasunki chay kallpata hapirispa kuyasqay jovenkuna ñawpaqman risunchiki. Amén, michikray, gracias, michik, gracias kay rimapayaykuwasqaykikumanta chaynaqa ñañay Susana hampas imaniykuwaqtaq ñañanchikunata turinchikunata kay redes sociales ukunmanta hawakamuqninchikunata. Amén, amén, hermana María. La verdad, llegapta ponipas no ganimos, verdad, jovencipas kunata, más que nada paikunata. Kunan kay tiempo kunapi, ñuganchik mi kanchik, relevo niskan.
Amén. Dios taytanchikpa qillqanta puntaman apananchikpa. Kay Dios tayta obranta puntaman apananchikpa. Taytanchik Jesucristo hamunan kayllanata kachkan pita qapanqa kay nakunaman campokunaman. Aleluya, nata Dios taytanchikpa palabranta. Hasta van a jovencuna, si pascuna, si ham kachan que después Dios tayta obran pillam ganaykipa. Ama desanimacuycho joven sepas hasta van animacuy. Dios taytan yanapasunki. Amén. Dios taytan kallpata josunki rimarinaykipa. Ama manchakuycho. Dios taytawanqa atisonmi, Dios taytawanqa atinkim. Gloria a Dios, aleluya, amén. Chaynaqa saludakunchitaq liutapas, amén. Qhawamuqninchikkunatapas, hermana María. Amén. Amén. Ñañay Susana, gracias Michi Juan. Dios tayta saminchasunkichik hatunpi. Hamkunatapas anchata gracias tajuniko tayta Dioswan. Tayta Dioswan hankunawan kay tutapi kuskanchakuy kuskanchikmanta. Amén. Turiykuna ñañaykuna ari kaypi Michi Juan llevarmayanampiwan kuskanchakuykunchik paywan paypas willaykuanchik imaynatam tayta Diosta riqsikurqaku chaypas imaynatam paykuna llamkaykuchkanku Talavera lawpi amén ima sumaqmi tayta Dios obrata ruwan amén chaynaqa anchata kusikunchik paykunawanpas turiykuna ñañaykuna chaynaqa hinalla hatikamuayku kay redes sociales ukuntakama, amén. Gloria a Jesús, ñañanchikuna, turinchikuna, hawakamuachkanchik, kay redes sociales ukuntapas, chaynaqa rimaykusunchik ñañanchikunata, amén. Hawakamuachkanchik, ñañanchik Dominga, Chino, Figueroa, amén. Arquipa llaqtamanta, amén. Dios tayta saminchasunki, turi ñañay, chaypas Julieta, Cristina, paypas hawakamuachkanchik, amén. Dios tayta saminchasunki, ñañay, chaypas Hilaria, Alba, paypas hawakamuachkanchik turiykuna ñañaykuna ñañay hantapas Dios tayta saminchasunki Saida CC, paypas hawakamuachkanchik, amén, gloria a Jesús. Néstor Maraza, paypas hawakamuachkanchik Moquegua llaqtamanta turiykuna Dios tayta saminchasunki hatunpi, amén, gloria a Jesús. Chaypas Gómez Zulca, amén, paypas hawakamuachkanchik Ayacucho llaqtamanta, amén. Dios tayta saminchachun Ayacucho llaqtata, Cusco, Andahuaylas, tukuy llaqtakunata, Huancavelica, chay llaqtakunatapas Dios tayta saminchachun, amén. Anchata kusikunchik, chaynaqa hinalla chijirichi, ñañay turi, llapanchik kuska kusikuykunanchikpaq, amén, gloria a Jesús. Chaynapas kaykuchkan turiykuna ñañaykuna kay San Pablo llaqtapi mususipaskuna llamkaykuchkanku chaytapas qhawaykusunchikya turiykuna ñañaykuna, amén, gloria a Jesús. Imaynan paykuna llamkaykuchkanku, gloria a Jesús, kay San Pablo llaqtapi, gloria a Jesús, aleluya, sumaqllaña kaykuchkanku, amén, gloria a Jesús. Chaynaqa hinaya ñawpaqman risunchik turiykuna ñañaykuna Dios taytawan kallpanchakuspa, paypi hapipakuspa, amén, gloria a Jesús. Ima sumaqmi kay mususipaskunapaq huñunakuynin apakuykuchkan, amén, gloria a Jesús. Chaynaqa turi ñañay ñawpaqman risunchik, chaynaqa kay servicionchikman ñaya pasaykusunchik turiykuna ñayaykuna kuskanchik kusikuykunanchikpaq, amén, gloria a Jesús, amén, gloria al Señor. Chaynaqa kaykuchkan, gloria al Señor, aleluya, kay video remembranza chayta hawaykusunchik mususipaskunamanta turiykuna ñañaykuna, amén. Sumaq salvaqni hampaqñamkani yanapaqniqa Jesuyaypi.
Jesús ima sumaqtam kay remembranza nisqanta mususipaskunapata hawaykunchik turiykuna ñañaykuna ari kay mususipaskuna llamkaykamuchkanku kay San Pablo llaqtapi kay runasimi rimaypi Gloria a Jesús anchata kusikunchik paykunawanpas chaynaqa turiykuna ñañaykuna hinalla hatikamuayku kay redes sociales ukuntakama allin willakuy chaynataq San Pablo chay ukuntapas amén kisayajam kaykuchkanki kay San Luis llaqtapipas amén kay San Pedro Pino chay llaqtapipas kachkanki runasimi rimaytapas yachanki hinaspaykiqa pasakamuy turi ñañay ñuqayku kaypi kaykuchkaniko kay 28 de diciembre 145 Bolívar de Yerbateros chaypi ñuqayku tarikuykuchkaniko turiykuna ñañaykuna pasakamuychik chaypas servicionchikpas kaykuchkan kay runasimi rimaypi martesninpi juevesninpi domingunpi amén turik domingunpi tawa hora tutaykuymanta chaynaqa turiykuna hatikamuayku kay redes sociales ukuntakama karupi kaspaykipas chaynaqa kay tuta kusikuykusunchik kay servicionchikwan turiykuna ñañaykuna hamkunawan kuska hinalla hatikamuayku amén Dios tayta saminchasunkichik llapallaykichikta amén ñawpaqman turiykuna Kay oko tutayaypi watasqa hinam kachkani yuyarinim imayna tayta mamaywan kusisqa kawsarqani tukuy chaykunam ñawi himchillata chinkaron haqchanakuywan rakinakuymi chayaramurqa wasiman tukuy kaykunam chiqirachin aylluyta waqarqani kuyasqay sipas saqiruwaptin ñuqaqa nirqani wiñaypaqcha kuyawanqa nispa kanmanchu ñuqapaq yanapakuqnin manam kawsaynipi tarinichu hawkallayta wañuruchka akchi hinam tarikuni wañukuytam munani Yanapagniha hamunghang manta yawarni kipa chanim kani sumak salvagni hampanyam kani yanapagniha Jesus yaipi kay oko tutayaypi watasqa hinam kachkani yuyarinim imayna tayta mamaywan kusisqa kawsarqani tukuy chaykunam ñawi himchillata chinkaron haqchanakuywan rakinakuymi chayaramurqa wasiman tukuy kaykunam
chihirachin ay luyta. Wagarjani kuyas kay sipas sahiruaptin. Nyuhakanirjani wiñay pakcha kuyawang kanispa. Kang manchu nyuhapak yanapakuhnin. Manam kau sa ini pitarinichu haukayaita. Wanyuruchka akchi hinam tarikuni. Wanyukuytam munani. Yana pagniha hamunghang manta ya warni kipa chanim kani sumak salvagni hampanyam kani yana pagniha Jesús yaipi. Aleluya, almay me alabazun kitaitai. Amén, gloria al Señor, aleluya, y más sumahmi himno, amén, gloria a Jesús. Hukpunchao, chinkaiñami, purichkam tinchik, taita Dios, tarika moarjanchik, inaspa, aliñangman, pusaiku arjanchik, amén, gloria a Jesús, aleluya, y más sumahmi, paiman yupaichay. Amén, anchata kusikuywan paita yupaychanchik, mana imanchik kaptimpas paiman pagaita tichuancho. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Chaynaja huktawan taki kusunchik kay pachak tawa chunkan neje kahimnuan. Amén, gloria a Jesús. Señor yaipa punchauningmi chayay kamuchkanga. Dios taitanchik pa munanja kayllañam turi ñañay. Amén, gloria a Jesús. Sapapunchau chuyanchakus papaita hatikusun. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Himno 140, gloria a Jesús, aleluya. Tukuy sunguikiwan turiña ñaita kikuy. Amén, gloria a Jesús. Señor yaipa punchau ningmi chayay kamuchkanya. Señor
kunang kiniyampak masa. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Malayay miwak jayay minagari kachicha. Malayay miwak jayay minagari kachicha. Suwako'y mikichuko'y mimunay tsako'y kuchka. Suwako'y mikichuko'y mimunay tsako'y kuchka. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Yung halay kasuyat saning atong kusikuiwan. Yung halay kasuyat saning atong kusikuiwan. Señor, yay kunti-kunti kuyang rikuy-kuyta. Señor, yay kunti-kunti kuyang rikuy-kuyta. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Malay kasuyat saning atong kusikuiwan. Nyukalay kasuyat saning atong kusikuiwan. Señor, yay kunti-kunti kuyang rikuy-kuyta. Señor, yay kunti-kunti kuyang rikuy-kuyta. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Señor, lay papuchaw ni tayo yari kuyaso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Kancharis tingamunan taliw jayo yay kuso. Aleluya, gracias Taytay, gloria a Jesús, amén, gloria al Señor, aleluya. Señor, ninchikpamo nang hakayanyam turiñañay, listo yaña chukachkanki, amén, paiwan kuska pasakunanchikpa, gloria al Señor, aleluya. Chaynaqa Dios Tayta saminchasunkichik turikuna ñañaykuna, ñawpaqman pusawasunchik turinchikyon, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Inaya yu paichazo Dios taitanchikta wauhipani. Amén. Gloria al Señor. Uyari kunanchikpa. Amén. Uk testimonio. Amén. Kay sumang tutapi. Aleluya. Amén. Cielo mangrisa, Cristo pa herencia, huas manchaski, yuray panchakachkan, corona kachkan, churi manta, yiminyukan. Cielo mangrisa, Cristo pa herencia, huas manchaski, yuray panchakachkan, corona kachkan. Cielo marinaita, Jainita purita, nyuka muna
uyari kunanchikpa, amén, un testimonio, wauhinchikpa, gloria al nombre del Señor, amén, de la iglesia de Cooperativa Huancayo, amén, nuestro hermano Ronald Guamán, gloria al Señor, Ñujanchikwan, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Haykatata hayakunchikman, Jesucristo pasutingman. Kusikuywan, a ver, hayakusunchi yapanchik. Hatun fiestapi kachkanchi, gloria al Señor. Kusikuypi hamkunawan kuska kay Taita Dios pawasimpi, iglesia San Pablo. Gloria al nombre del Señor. Amén, michikninchik, Esther Castillo, paitapas, Taita Dios pasutimpi. Amén, rimay michikninchik tapas. Ari, gloria al Señor, ñoja cascane, iglesia cooperativa Huancayo, ñoja pa michikni casca, pastor Rubén Yance. Amén, paipas, hankunata, saludo tapachica musonkichik, yapaikichikpa, wajipanyaykuna, fiesta pikachkanchik, yapanchik. Gloria al Señor. Suma Dios taitanchi, wajipanyaykuna, y gracias Dios nichikman, kay oportunidad, hoykua San Manta, ari willamus haikichik, testimonioita, ñoja cascane kay Huancavelica yahtamanta. Ojipanyaykuna, Dios taitanchik, ari, kuyakuyninpi, vidaita salvaykuarja. Gloria al Señor, mana, ñoja nunca pas taita Dios tari, mas kakurjanicho, aswanja Dios taitanchik, tari kamuarja. Wanyukuna y patamantam, Dios taitanchik, salvaykuarja. Iskay chunka hugneyo huatayo kachkaptimi, ojipanyaykuna, ñoja nirjane, sipikusaja minispay. Mana ñamuna nichu kausakoita nispay. Hinaspa chayna pensamiento y picaspa ya tutay guktaña 11 de la noche. Punkuta kichaykuspa y pensamiento y picarja puentita pasaspa y mi chaype mayuman wichikusa chaype msipikusa nispa. Punkuta kichaykuspa y ñata lluqsinay kaskaspa y mi huktawan punkuta wichay kurjane. Hinaspa y mi honjorakuy kurjane hinaspa y nirjane manamuna nicho pipas ñuhata maskawananta. Manamuna nicho mamayni wahananta, wauhikuna maskawananta. Aswanja kay decisión ja ñuhapa nispay. Chaynata rimayta hayaykuchkaspaymi wahayta hayaykurjane. Yuyarita hayaykuni imayna uchuynimanta tayta mamaywan kuska kawsakushayta. Chayna hamurja yuyayniyman wahayta hayaykuni. Yuyani imaynam taytayni tumaykuspan a veces uchuykayniykupi mamaytawan iskanikuta a veces haqchawaqku. Mamayniyta majaq. Y chay yuyaykuna hamuptin mastaña wahayta hayaykurjani. Yuyani imayna taytayni a veces wasimanta mamayniytawa iskanikuta wikchuwaqku, harjuwaqku. Tumaruspan a veces kuteramuspan a veces mana mikuqchu karjaniku, pasakuq kaniku, tutapas vecinukunapa chakrankunapi achikaq kaniku. Chaykunata yuyaspaymi wahayta hayaykurjani. Pasar hachiki iskay hora, kimsa horapas wajas haypi. Hinaptinmi wawqipani yaykuna kamayman wichiykuspay chaypi puñurushani. Chayna puñuruptimi wawqipani yaykuna, gloria al Señor, maki imaynam makita winarushpa chutaron. Chaynam ñuqa sintirjani imaynam ukuypi kasanta jurujurushanta. Hatun llasakuyta jurujuruja ukuymanta. Wawqipani yaykuna ñawita kicharipti, gloria al Señor, musuq runaña kasjani. Sunjuypas chuya kasja, ancha kusikuy sunjuypi kasja wawqipani yaykuna, wahayta hayaykuspa nini kay haymata puñuchkanichu nispay. Chiptikuyta hayaykuni, saltayta hayaykuni, kusikuyja ukuypi, gloria al Señor, imaynan wayrapi hawampi chayna karjani tarikurjani kusikuypi. Manam imatapas entenderjanichu chay hora, nirjani pitaq kayta ruwaruwan. Imaynampin kayna kachkani nispay, pero aswanja kusikuy karaja. Wawqipani yaykuna chay tuta puñururjani. Achigaramutin tardikuqta hapasani Biblia ranteqña. Chaypim Dios taytanchik tariksikurjani. Minchanta hapasani iglesia manña, chaypim Dios ninchikman vidayta entregamurjani. Dios taytanchik chaypi rimapayawarja palabrampi hinaptin pasaspay, gloria al Señor, vidayta entregaykurjani Jesucristo man. Jesucristo causan wawqipani yaykuna. Gloria al Señor, payja causanmi, payja manam wañushachu wawqipanikuna. Dios taytanchik tarikamuwarja. Nisayman hinapas manam ñuqa maskarjanichu payta. Aswanja paymi ñuqata maskaruwarja. Hamniwajpas imaynampitaq joven kayninpi runa sipikunman. Ari ñuqa estudiarjani.
Karham trabajo y pas, pero suan hayaki koi mi son hoy pekaraja. Taitai mi waño koroja kai chunka hanchis niyo wataya kachkapte mi taitai waño koroja. Tumas pa mainana raibia chiwatengo pas pero nyoha kuyar hanim taitaita. Imainampe wauhi kunari ke mayor kasampi pasakurha ko yakta kunamangnya. Hinapting mi mamayuan taitayuan kimsayay ko kidarur haniko. Nyoha ultimo kane. May nanya problema kaptimpas pero kimsay kong wahas timpas karhaniko. Iyo hakuyar hani taytayta. May nanya kaptimpas pero kuyar hanim taytayta. Iyaki kuy karhason huipe. Taytay wanyo kuptin yo hanir hani manam yahtay man kutisa chukunan ispay. Ciudad Lima man pasakamur hani inaspay chay pistuyar hani. Pero suanga taytayta yaki ukar hani. Tutangkuna sunyok kani taytayta wahaspay. Hinatiwahi panikuna China tutangkuna taytay ni sonyoy ni perikuremo. A veces pongo kuna perikureramo taytay ni sonyoy neipe. Inyo hahanah kani taytay ha. Yaki kunchi kinyo hamantapas ni ispay. Wahi panikuna China ya hawata iskay wata pasaron. Y taytay te siempre puños pay sunyah kani. Pero suanga chay mas tanya hamos taytay a veces pongo bisayaro sonyoy neipe. A veces gloria al Señor, puño inipe, a veces maquinta con caimangña churaramo a hashoimangña. Y a veces maquinta jorjoita monascane puño inipe, en aptinitaita ha con camantaña haperoa. Y chaipina yapita hayaiku hasta itaini. Yo hakan imainan pita chay, hamamanita hayani hinaspanini mamay kainan pasawach kan taitaimi. Hamus patuta con camanta hapewang nispay. Mamay ni ha imainam yapan chiriki yachanchi mainam. Mana taytay yo reksiko que a veces creen que ya pima costumbre con ape. Taytay ni mamay ni niwan yakuta churari punkoy kepe. Chaype alma manan pasamong hachonispa. Yakuta churaru ya ne punkope pero aswanga chayna tah mi pasaramo rekureramo taytay. Puñoy kopte makinta churaramo honya. Zapatuta chayna ka. Mananya puñoy ni kahñacho. A veces tutan mananya puñoyta monas kanicho puñoropte makinta churaramo honya. Wahi panayay kuna hinati mamane haniwan misata ruarachi. Pasaya ni gloria al Señor, Iglesia Católica man. Sacerdote man uyakuita hayay kuna kainam soñoy neipe hamon taytay. Manam puñoita sa hiwancho nispay. Wahi panayay kuna sacerdote newan rezakonaiken, Padre Nuestro, Ave María. Rosario y kikachkancho, hinati wahi panikuna chay kuna taruaspay misapatuta kahkani. Pero hinayam taytay rekuremo. Happy ramo añata, gloria al Señor. Inay manan ya puño y kahñacho nyo happy. Intang pinsay ta hayay ko ni mainam yo hakay na kausay ta mo nanicho nispay. Pasaron chay na wagi panikuna hinaten ha. Mananyam taytay hamur hañacho. Aswang harikuliramong yan naruna kunanya puño inipe. Hati kachay ta hayay ko ang kuchiyuwang niya. Chay manta wagi paniyay ko na puños haymanta kay alma yoksay ta hayay kurha. Hinaspa tuta yay kunamang yay koy ta hayay kurha. Kay nilyo almay yokseros pang alto pachamaris pa chaymanta tutayay man sa hakoy ko. Chaymantam chaki ko naman ta happy mo ahya naruna. Chaynam sa ukipanayay ko na sapatuta karaha. Mananyang punyo karahanin niyacho. Laki ko isong hoy pekaraha may mantarisa. Psikologo ta maskasa nispay. Chaynang wagi panay ko na maskarahani imay na biday kambiaroita. Wagi panayay ko na arilyam karahanin. Karaham estudio ipas. Pero tutang hawagi panikuna wahay tah minyo hapakaraha. Manam punyo chukarhani. Chay na wagi panikuna so yunipe rikuriramo hatong runakuna. Unyang ko pa largo yan na runakuna. Chay kunam tuta gloria al Señor mana punyo chiwakcho. Inyo hamana chay ta entender hanicho wagi panikuna. Chay minyo hanerhane si pikuro sa nespay. Imapanya tah kay na kausa sa nespay. Wagi panayay kuna chay pim chay Jesucristo chay amurha. Yaki ko'y punchawpi. Pay mi salvay ko warha, may pichiki kachkay man karha manapay nyo hata salvawapti. May pirah kachkay man wagi paniko na manapay chay man chayamupting. Imarah nyo hamantakang man karha sisipikurupti wagi paniko na. Manachiki kay piham ko na mang ulyach kay kichik mancho. Pero Jesucristo yachang mi imayura chayamunanta. Pay hayachang mi wagi paniko na. Gloria al Señor. Chayna wagi panikuna Dios taytan chikta nyo harik sikurhane. Salvay kuwar habidaita. Amen. Ay katatahya kunching man. Kusikuywan wagi panikuna.
Hamkunatapas Tayta Dios me salva y kusurhankichik. Chayna waqipanillaykunqa ñuqapas Jesucristuta hatikuyta hallaykuni. Waqipanillaykunqa chayna Jesucristuta sunquypi chaskiykuptin Tayta Diospa palabrantaña ñawinchayta hallaykuni. Hinaptinqa mastaña tuta hamukuq chay Sahara. Chaypiraqmi entenderuni Sahara kasqanta. Sapa tuta hamuq waqipanikuna hinaspan almayta hurhuruq ñata. Y chayna waqikuna tutapi kaqkani. Pero aswanga waqipanikuna kunanja niqkarqani Jesús yanapaway nispay. Chay Jesús nipti waqipanikuna chinkaruq chay. Kunanja gloria al Señor ari yanapawaqni Jesús rikuriramun. Manañam sapallaynachu karqani aswanga kunanja Jesús tañam hayakuyta hallaykurqani. Y pay waqipanikuna yanapawaq. Y chayna waqipanikuna ari ñuqa huk denominación mami chayarqani primero. Y chaypi gloria al Señor manam kaypi hinachu yachachiwanchik imayna gloria al Señor defendikunanchikpa imayna reprendinanchikpa. Chaypi mana yacharqanichu. Pero aswanga Dios taytanchik yachachiwaq suñuyniypi. Kaynatam rimanayki, kaytam ruwanayki. Waqipanikuna chayta ruwaspaymi gloria al Señor takyarqani Tayta Diospa caminonpi. Gloria al Señor huk puncha chayna huk michi hamusqa. Yanatin chay michi hermanon yacharqa ñuqa ima viday kasqanta tapukusqa. Imatataq ruwanman awqa hermanoy. Tutanmi hamun Sahara. Chay pastor nisqa rimananmi hay poder en la sangre de Jesús. Atiymi kan Jesucristupa yawarninpi. Atiymi kan Jesucristupa sutinpi. Wawqipanilllaykuna tuta chayaramuptin chay llañam simiypi kaq nirqani. Atiymi kan Jesuspa yawarninpi. Atiymi kan Jesuspa yawarninpi. Chay tuta wawqipanikuna manam chay rikurimurqachu. Kanmi ati Jesucristupa yawarninpi. Maynaña imanaña tuta hamunman perturbasunaykipa. Mana puñuchasunaykipa. Atiymi kan Jesucristupi. Gloria al nombre del Señor wawqipanikuna. Chaynam kachkarqani huk wata chay iglesiapi. Hinatin manam riki kaypi hinachu karqa allin yachachikuy. Wawqipanillaykunqa aswanga imaynam huchapi kawsakun chayna kawsakuqku chaypi. Hinaptin huk tuta gloria al Señor. Tayta Dios soñuchaykachiwarqa hinaspan hawaykachiwarqa maypi ñuqa congregakunaypa. Tuta wawqipanikuna hawaykachiwan imaynam chay iglesia kasqaypi. Wawqipanikuna alto pachamantam chay rimayninta uyarirqani hinaspa chaypi nimuwarqa chayqa Saharapa wasinmi nispa. Wawqipanikunatinmi chay punchaqmantaqa lluqsirullani pasakuni. Hinaspaymi kay Tayta Diospa obranman chayamurqani movimiento misionero mundial. Chaypi wawqipanikuna chaskita hallaykurqani kay yachachikuykunata. Hinaspaymi chaypi yacharkurqani imayna ayunakunapa, imayna orakunapa, imayna vigilia ruwakunapa. Kaypi yachaykurqani wawqipanilllaykuna. Chaypi kunanpa servikuchkanchik Tayta Diosta kay obranpi wawqipanillaykuna. Y wawqipanillaykuna Jesusqa allinmi. Jesús servikuyqa allinmi. Pay wawqipaniykuna bendiciykuwan. Paymi saminchaykuwan wawqipanillaykuna. Gloria al nombre del Señor. Ñuqa gloria al Señor estudiayta munarqani. Llankapakuq karqani, pero a veces manam riki kanchu achkachu, a veces cuarto paganayki kachkan, mikunayki kachkan y a veces manam kanchu haypanchu holluje. Pero sunquypi kaq estudiayta munani nispay. Michiqniyta tapuni michiq ñuqa estudiakuyta munani nispa. Michiqniywan imatataq estudianki. Gloria al Señor. Nati michiqniyqa allinmi estudiay. Ñuqa maskasa universidadta hampaq. Ñuqa nirqani universidad ma yaykuymanñachu ñuqaqa. Gloria al nombre del Señor. Y huk puncha karqariki confraternidad ate llaqtapi. Amen chaypi karqa hinati hamurqa oficialkuna. Ya último punchawña karqa hinaspañuqa hippa chaypi tiyaspay sunquypi nirqani Tayta Diosta taytay estudiayta munani. Wakmichiq nintikama simintaya rimaykamuway estudianaypaq nispay. Michiqa ya predikachkan. Pero ñuqanata hipapi kachkani naspanichkani taytay wak simintakama rimapayaway estudianaypaq. Chaymi señal kanja si ham rimapayamuanki wak michiqpa simintakaman natenqa estudiasaqmi. Chayta sunquypi.
tiachkane atento. Y mayora meche rimaramon janes, pa suyachkane listo chayaña. Wagi panikuna, y meche rimaita hayay karamo. Paiga hukmanta predikachkarha. Pero imainata che moyoramon pa sinaspa chayaramon che estudianaypa. Chay piniwarha ima estudianaypa wagi paniyaykuna. Kosikune, naspeja son hoipanin, ari estudiasahme. Pero asuanga, hawakoykupte hamanatah mikacho holhipas. Gloria al nombre del Señor, pagan a cachcan cuarto, mikonaypa pues cachcanda. Y estudianaypa hacia chaya, gloria al nombre del Señor. Chainan pero wang panikuna, taita Dios tamaña costen postular hani universidad ma. Ari hayarinimpe mana yay korhanicho. Gloria al Señor. Yay kosahme, huktawan, yapane, y yay koruni. Santo es el Señor. Aleluya. Pero yay korupteja manatah mi cancho material. Chay universidad que a veces mañakamchkanko laptop. Y me pasa ya equipa virtualmente chay harik pandemia punchao kunapi. Y cantacho laptop. Gloria al Señor. Estudianaypa y matataruasa yay koruni pero cantacho. Gloria al nombre del Señor. Mañakuita hayay kone taitaita. Neskane arita itai manam cancho ñuhapa taitai. Han mi ñuhapa taitai kanke. Han mi yay kuchiwar han que kay universidad man. Han mi taitai kaita suplimon kinis payanapawan kinis pay. Gloria al Señor, chay narike, gloria al Señor, yang kapakos hayman. Amén. Chay yang kapakos hay doñong man uyayta hayay kune. Estudias ahmenis pay. Kusikon, gloria al Señor, ayenme. Yo hanini mascara po ay hook laptop, segunda mano. Gloria al Señor, chay chayata, estudianaypa. Hinaptin wagi panaykuna, maskaita hayaykun. Maskaniko, recurriramos, pero chaymanta chinkaro, chinkaramo. Y estudianaypa, punchaja, chayayka muchkanña. Desesperado, hokman yasana, imaynata kay, hayaykusachu, manachu kampas, kantachu imayna, estudianaypa nispay. Pero wagi panaykuna, faltar hayaka semana yupayllaña, cancho. Hinaptin gloria al nombre del Señor, michanita nini. Gloria al Señor, manam michanita cho, doyoynita nini. Tarin chikcho. Y doyñonja, gloria al Señor, chay tarde niwan, hakuchik tienda mañojan chaypi, rantimusaj, hampanispa. Gloria al Señor y chayna, gloria a Jesucristo, pasaspan, ranti kapumarja, y chayna ñoja universidad man yaykurjani. Chayna hawagi panikuna, Jesús ha bendeciconme. Pai ha bendeciconme, wagi paniyaykuna, manan pai ha sajiwasun chikcho. Chayna ha iñekmasikuna, wagi panikuna, jovenkuna, estudia y monajkuna. Taita Dios tamañaco y paeja, yana pasunkim, gloria al nombre del Señor. Chanaga, kaika maya ñohapa testimonio, Dios taitanchi ya paikichikta, samin chason kichika y sumas tutapi, gloria al Señor. Wauhichanchi, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y masumagmi wauhipani Dios taitanchik, amén ruan jato kosakunata, gloria al Señor. Ay la manta Dios taitanchi, jorgoro son que hamta wauhipani, agradecido, agradecida, kasunchi Dios taitanchik, amén. Chaypi hatarizunchik yapanchik adorananchik pa Dios taitanchik tawauhipani. Jamiñuja jamuranchik kay sumaj kultuman Dios taitanchik ta sutinta yupaychananchik pa. Dios taitanchik ta hatun sutinta wauhipani adorananchik pa. Payja kaypim kachkan wauhipani. Tal vez han manam intindin kichu kay quechuarimaita pero chaypi ham simikita kichari adora Dios taitanchik ta. Adora y chaypi tukuy sunquykiwan Dios taitanchikta. Adora y kiche ñawikita, wichqa ñawikita y adora. Aleluya, aleluya. Inalla yupay chay turiñaña, inalla yupay chay. Kachkanchik sumaq kusikuy punchawkunapi, mususipaskunapi, gloria Señor sumaq punchawnimpi. Si chukampaka wawayki adolescente o joven mañaco y turiñañay o sipas joven hamhamurunki sumaq punchawpim Dios ninchik pusaramusunki. Aleluya, atumpi kuya suspayki, atumpi kuya suspayki mo asing mga paramusunki.
Yupay chay porque payqa kaypim kachkan. Imachum sunquy kipi, imachum wasi kipi. Ichapas kachkanki sasachakuypi. Kuyasunkim Dios ninchik, aleluya. Aleluya. Atarichisqaykim kuyakullawan ñaniwanchikmi Dios ninchik. Aleluya. Gloria kachun hangman taytallay, aleluya. Atarichisqaykim kuyakullawanña maypi kaptikipas sayarichisqaykim uqarisaqmi wawalaykunata allpantapas allinachisaqmi chaynatam ninchikqa Dios ninchik. Yaykuyku Diospa presencialman, yaykuyku Diospa presencialman. Jovencitas, aleluya, Dios mío, chay sunquykita. Dios mío, chay mañakusqaykita. Dios mío, chay imayna hamkasqaykita. Aleluya. Sichupaypi apipakunki, sichupaypi nikunki. Digni Dios ninchik, atarichisqaykim, atarichisqaykim kuyakullawanña. Aleluya. No importa imaginapas chayaramu y vida Jesucristo. Suquyki upayasqa llakikusqa. Kaypim kachkan, kawsay
activa, Señor, activa. Ya perdí que me cachcanico. Mucho Espíritu Santo. Mucho Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Kay pimkachka Dios turiñañay. Kay pimkachka. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Turiña ña dejando sus hipas, que primera vez ya era monkey. Jam joven, primera vez ya era monkey. Dios pawasin, man Dios mi cuyasunki. Jam sipas, quizás más canki kusikuita, kay mundupi. Tusukuipi, takikuipi. Dios me cuyasunki, pay me munang atong canal de bendición, ayo equipa, kana equipa. Aleluya, aleluya. Taruka yakumanta, yakumaskach kahina. Chayna malmayay Dios niyay hangmanta kapari. Tarukaya kumanta yakumachkach kahina. Chayna malmayay Dios niyay hangmanta. Almay miya kunayas at kausap Diyos manta. Almay miya kunayas at kausap Diyos manta. Almagay ko sa iyo Chachuriya kay kichwanak tay kita Nasensiyay kita Papuncha umita Visita mo ya Espiritu Santo Kay kichwanak tay kita At hindi kiwayaw Tay kuway ko makinakas pa Paspuncha upa Espiritu Santo Mukurimo Cristo. Banyakoy tulinay banyakoy. Aleluya banyakoy. Si chumamba kachka mo susipas waway kikuna. Ang responsable kang kipay kunapa. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.
Señor, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hinaya yupay chay. Hinaya hatun chay Dios taitata. Kay pikach kan chu espiritu. Kay pikach kang atining. Kuya-kuyning. Pahamana muruna hinachu. Munang mihang wang hatungkuna ruaita. Yupay chay makikito haris pasong kumanta, aleluya. Takison Dios Taytanchik man. Payhamanang kaspimantachu, mitumantachu. Payhancha kausa hatu-hatung inyay pa Dios mi. Aleluya. Wakinya takipting, kuk Dios kunapa. Kuri-kuri kimantakan si mandaluasana. Yupay jaga, Dios pasukin ka. Dios pasukin ka, yupay jaga. Wakinya takipting, kuk Dios kunapa. Kuri-kuri kimantakan si mandaluasana. Yupay jaga, Dios pasukin ka. Dios pasukin ka, yupay jaga. Sama
kusasungki, aleluya. Gloria a Dios, gracias Taitayay, gracias Dios niyay, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hayamos cosas, gloria a Cristo. Cosas ampliaciones que Dios para siempre, gloria al Señor. Aleluya. El nombre bendito, gloria al Señor. Sirva en Esther, gloria a Cristo. Llenayata, siervo faltamos de nombre único, gloria al Señor. Yo con gloria a Cristo. Cominguna, gloria al Señor. Yancas Canico, de San Pablo. Gloria al Señor. Iglesia que sirva en para nombre, gloria a Cristo. Llename no hay un paso especial de haber usado de Dios, gloria al Señor, aleluya. Voy a decir, gloria al Señor, que trate, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Kuya, kuya,
Asiarulkanki Iwasaikika Kayachkampuni Chay cuerpo yaiki Kausaiti Upayay mata Kabaris baiki Wanyuy tapas Asiarulkanki Napari Jesus yaiki Aleluya, Kajun salvami yaima. Aleluya, Wanyuy bantang urukuan, watang litang tipiru, sutipikis pikuitan, yanapaki, Jesus yaiti. Aleluya, Kajun salvami yaima. Aleluya, Wanyuy bantang urukuan, watang litang tipiru, sutipikis pikuitan, yanapaki, Jesus yaiti. Jesus yaiti. Aleluya, aleluya. Santifica suyo paichas a Dios. Alto, alto cielo petía kuyayay. Gloria a Cristo. Yo hay kuang kay kamaya, gloria Señor. Gloria a Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Alabanzas a Dios. Hay kang hamor hangi chaktaita Dios yo pa gloria a Cristo. Sayari ko gloria Señor. Kay bim kaskantaita Dios. Kay bim kaskantaita Dios. Lado ikipim kaskantaita Dios. Ibatamunan kita Dios hampa vida ikipilunananta. Solamente makikita o arispaiki. Sunggoy kita kichari. Inaspaiki hayakoy taita Dios ta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rima payaway ni taita Dios ta. Hamurhan ni Señor. Rima payawanay kita mo na spaimi. Almaimi yakunayas kakachkang. Hang manta Dios ta itanyay. Hang miriksiwangki. Ibapasas haita. Hang miyachangki problema ita. Hang miyachangki Señor kisa sa panyay wakas haita. Oh, gloria. Santo Dios. Gracias de taita Dios ta. Rima payaway Señor. Rima payaway Dios ta itayay. Waway kita usay hampa mo na sa ikimanghina. Señor, kaya kay pikas ka ni Dios ta itayay. Gracias Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Yuhawang kay kamaya, gloria al Señor, aleluya. Pastor Anchima, gloria al Señor. Presenta y cosa. Hay que orima coche, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Pañao Pagman, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Gloria a Javier, amén. Dios taitanchik saminchasun kichik. Dios les bendiga a todos. God bless you. Aleluya. Taita Dios ninchik mi causa. Cristo vive. Él está aquí. Amén. Kunan mi kai suma fiesta. Muso si paskunapa. Quechua yapi. Amén. Gloria a Jesús. Quechua yapi. Solamente en quechua. Gloria a Dios. No ha habido intérprete, ¿no? Pero aquí está. ¿Cuántos saben quechua? Todos. Hay que un quechua pijam con amén. Ale makichay que tu harikuichi. Taita Dios mancachun gloria. Aleluya.
Amén. Aquí hay un pueblo quechua hablante. Amén. Una juventud quechua hablante. Aleluya. Kusikunchikmi kunantuta. Gloria a Dios. Aleluya. Yuninchik pajelhan mini. Ay, kam saludan kichik pastor. Amén. Juan Quispe. Amén. Aleluya. Chisimantara. Amén. Taita Dios. Amén. Makimpi. Dios le está usando. Amén. Taita yuninchikmi vidanta usachkan. Neikus haikichik hamkunaman. Biblia nishanta. Imanintak Biblia, musukunaman. La Biblia en quechua, los versos, los capítulos, es igualito en el castellano. Versos, capítulos, es igualito en el inglés, en el italiano, en todos los idiomas de este planeta. Mana uniwachu, quechua piminin, mana. La Biblia es una sola. Amén. Por eso si tú tienes una Biblia en inglés, abre la Biblia en inglés. Amén. En el Eclesiastés 11, Eclesiastés pimnin kainata. Amén. Ishumpe, uishunchunka, iskainin, patachi. 9, 10, los 2 versos. Amén. Algo bonito, algo maravilloso. Esas jovencitas, Dios les bendiga. Esas 3 jovencitas están en la casa de Dios. Bienvenidas. Taita Dios mi kuyasunki. Taita Dios mi aparamusunki. Vidaiki cambianampa. Hukuar mi kanaikipa, kuya illapajña kanaikipa, chechnipam kachkanki, huchaykirayku, pero kuya illapajmi taita Dios churasunki, chuya causaipi puriptiki. A su nombre, palmas para Cristo. Tajayakusun taitan chikman, amén. Y manin mikaipi, saludando a toda la audiencia, amén. Arequipa, Cusco, Huancavelica, Puno, aleluya, amén. Allá Ayacucho, Taita Yuninchik Saminchachun. Nuestro Perú es un pueblo quechua hablante, es un pueblo bilingüe, hermano. Aquí hay un pueblo, aleluya, que habla quechua, en un 40% de peruanos. Amén. Chay miñujanchik yachananchik, paikuna yachachinanchikpa. Por eso es necesario que la juventud se llene de Dios, para llegar a esos pueblos quechua hablantes. Chayman mi chayananchik ñañaykuna turaykuna. Amén. Pero ñuja quechua peleza ham castellano. Ninkainata. Musu jovencuna, musu sipaskuna. Amén. Musu kaineikipi, sipas kaineikipi kusikuy. Haykam kusisja kusikunkichik. Amén. Musu kaineikipi, haykam kusikunkichik. Sipas kainikipi. ¿Qué dice aquí? Gózate si eres joven, si eres jovencita, gózate. Porque esa juventud te lo da Dios. Amén. Son joikipas warma kainikipi anchata kusikuchun. Son joikipa munas hanmanhina, ñawikipa hawas hanmanhina kausay. Ichaja amaya junharuichun. Tukuy imaruas haikimantam. Dios mi cuentata mañakusunki. Son hoikimantaya piñakuita wishui. Mana allin ruaykuna mantaya ayhikuy. Warma kaiwan joven caiga tukurujllam. La juventud pasa, la adolescencia pasa, pero tienes que vivir bien, porque un día Dios te va a pedir cuenta, dice, de tu vida. Pero todos aquellos que viven en Cristo viven bien. Aleluya. Allí mi causa kunchik ñañaykuna, taita Dios pamakimpe. Amén. Aleluya. Saluda chaskikusunchik, Julia Limachi, Ancón. Taita Dios, amén. Gracias. Ya para Yaikichikpa, saludo Ikichikmanta. Gracias, Huaca, Estados Unidos. Amén. Yachta. Aleluya. La familia Bonifacio, taita Dios, amén. Chachun. Rosila Quispe, Néstor Maraza, Silverio Quispe, Robert Medina, Gloria Esperanza, El Callao, Hilario Abdiel, Zulma Escobar, Alejandro Arotoma, Alberto Janto, Taitayusa Minchazunque, Alberto Janto, Nieves Pantojas, Efraín Torres, Juan Márquez de Colombia, Vilma Aguilar, Dominga Chino, Arequipa, especiales de pueblo de Pedregal, Pedregal Yachta, Taitayusa Minchazunguichi, Achka Jubinkunan Kachkankay, Perú Interupi,
uyarimuchkanku, hinaspa hawachkasunkichik hamkunata, imayna valiente jovenkuna kaykunaqa, imayna rimanku quechuata, sumaqta miskita, ñuqari yachachkaspay, mana rimayta munanichu, penqakuchkani, ama penqakuychu, penqakuy huchaykimanta, milla y vidaykimanta penqakuy, quechuaqa miskisimim. Esto es cultura grande, hermano. Amén. Siempre he dicho que hay una juventud en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, que les encanta el quechua. Están estudiando en Alemania, en Suiza, todos esos lugares. Y tú sabes el quechua y no quieres hablar. Habla el quechua. Rimay quechuata. Rimay. Parlay. Mira, aleluya, parlay. Parlay es una lengua quechua, parlay. Pero parlay, dicen también los italianos, parlare, rimay, habla, lo mismo. Y hay un montón de palabras quechuas que se puede hablar en italiano, en ruso, en inglés. Amén. Y si el que habla quechua puede hablar cualquier idioma facilito. Cualquier idioma. Amén. Yo sé un poquito de italiano, un poquito de inglés, un poquito de portugués. Porque es tu pachinalla. Tu pachinalla. Gloria a Dios. Así que es algo hermoso el quechua. Así que juventud en castellano, aquí hay una juventud en castellano. Por algo estarás aquí ya. Amén. Allá, Alison, interprétale tú, ella, la chiquita sabe ahí. Tú, Nancy. Ya chachi, chay, warma, chay, ya nasaikita. Ya nasanme. Gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que habla quechua, por favor, ya chachi, caballero cunata. Así que tú también vas a interpretar a esos jóvenes. Ahora no hay intérprete. Mañana tenemos ya en castellano servicio de doctrina. Amén. Pero ahora es fiesta para los jóvenes. Y a la próxima semana hay fiesta para la juventud en castellano. Amén. Ahora estamos una juventud quechua hablante, que es maravilloso. Ima sumagme, ima yinmi. Amén. Aleluya. Así que muchos saludos para toda nuestra audiencia. Ñañaykuna, turaykuna, kunan ya uyarikusun Dios ninchikpa hellejanta. Miski en quechuape. Pero ahí te va a interpretar. No va a faltar alguien que te ayude por ahí. Amén. Gloria a Dios, si no está el Espíritu Santo. Espíritu Santo y achachizunki. Son joikiman rimanja. Y si alguna palabra puede hablar en castellano, hay libertad. Amén. Aleluya. Él es un siervo de Dios. Jovencito, ¿lo ven? Jovencito, pero ya está casado ya. Está con su sierva, ahí está Susanita, ahí está tiene 2 hijitos. Él ha servido al Señor desde jovencito. Taita Dios obran picarga musuchaya. Amén. Mañacorga esposampa. Taita juico ahí esposa. Susanita en chico pasachi. Apa con Susanita tacaimanta. Amén. Guajasten queda cunico, pero taita Dios obra taruaycuch campai cunawan. Ahí está la sierva Susanita, no sé dónde está ahí. Taita Dios aminchacho, amén. Gloria a Dios. El pastor Juan Quispe, con todo lo que tenga para ustedes, Hamconapa, amén. Gloria a Dios. Hermano Becker, allá está ese fiel joven. Hay un venezolano acá y nuestro hermano Evedio y mi hermano Santo, ese embajador, aleluya. ¿Cómo se llama él? ¿Ah? Matías. José Martín, perdóname, José Martín, siempre me olvido José Martín. Aleluya, pero aquí está el Señor, José Martín. Evedio, aquí está el Señor. Taita Dios mi saminchasunki. Taita Dios mi cuyasunki. Dios les ama. ¿Cuántas? De repente te casas con una quechua hablante. ¿Quién sabe? Son solteros jóvenes. Son lindas las hermanas quechua hablantes. Mujeres preciosas. Amén. Así que aquí hay muchos que se han casado con quechua hablantes. Amén. Por ejemplo, el pastor Freddy no sabe nada del quechua. Se nos llevó a Reina. Pasachin, Reina, pues están ya sirviendo al Señor. Amén. Así que hay que saludan quechik. Amén. Siervo de Dios. Amén.
Pastor Juan Quispe, con todo lo que tenga de parte de Dios, a su nombre, gloria. Palmas para Cristo. Kusikusum, Cristo un chic mi causan, ñaña yaikuna, tura yaikuna. Amén. Dios te va a hablar. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Dios está tan chipa kuyakuinin wauke panikuna. Amén. Yonin chipa kuyakuinin. Saluda kuni Pastor Esther. Dios está hatung manta sa minchachon. Ella pa ya ikichikta. Dios está pa kuyakuinin. Ya panchipa kachung kaituta. Haika hamur hadionin chigyo paicha. Kaipi kachkanchik Dionenchik tayo paichanapaj. Dionenchik tayo paichanapaj. Chay nakakosi kusunya kay Dionenchik papalabrangwan. Dios taitanchik mirima payawason kay tutapi. Kichay kusunchi kay Salmos Hilhapi Pachak iskaichung ka hukniyo ka kapitulo mang risunchik. Salmo 121. Pachak iskaichung ka hukniyo ka kapitulo. Verso 1. Dionenchik tayo paichasting wauhi pani. Si kama na yu paichankicho, punyo imi hapirusunki. Yo paicha Dionenchikta. Tarirus paiki hakalpawang ameng nispaiki ni kamoy. Kainata ni wanchik Dionenchipa kay sumakchuakilhan. Urhukunata hawarispay mitapukulyani, maimantarak yanapagni hamuyawan hanispay. Taita Dios mi yanapagniha, paiha kay pacha hanakpacha unanchakmi. Manam kay kapipas urman ay kita mo ng kacho, wakay chasok ni kiha manam kay kapipas punyuncho, punyong kacho. Kay kama, manyakurusunchik. Dios ta italyayko. Kay pacha kanakpacha unancha. Makilay kimang michura kulyani taytay kay tuta. Munas kay kiruras kakachung. Rimariway ko taytalyay. Kay sumak chuyakil kay kita kama. Palabray kita taytay simi manchuramoy. Hamiyachan kita taytay sa pakamapa imam necesitas kanta. Rimariway ko, churillay ki Jesucristo pasutimpe manyakamoyay ki. Amen. Amen. Tiyay kuy kuyas kay wauhi pani Dionenchik tayo pay chasting. Kaypim kay salmista ning, urukukunata hawarispay mitapukuyani, maimantara yanapagni hamulyawanha nispay. Nyaka wauhinchik pa testimonium pe hinapas, Illapanchik kichwari mahkuna, yachanchik mi imaynam wakil yachtanchikuna kaskanta. Sapakamam yachanchik imaynam kaskanta. Pero anchapas yaki kuipahmi, kang riki, wakil yachtaman kampumanta hamurunchi kay lima yachtaman, iskaywata kimsawata kay pikarunchi chaymanta kutirunchi kichwata mana rimayta atistingnya. Kancho y chamanacho. Alyohuchampam karja sutin ojisara, castellano mantan cambiaron sutin tapas. Kancho y chamanacho. Y chachay na karjanki. Kait mantan yaupah mangyani. Amanya yachay hanyuhawan kachuncho nispa. Porque kang mi kuyas kay wauhi pani. Yaktay perikunim i kay Dios tayo pobrampi yang kapakuspa. Kampo mantang hamurong limamang, kutiramus pang mi mana Castellano yachak abuelitanta mamanta Castellano manta rimapayan. Amen. Pero mana chay halincho kachkan riki. Chay kay piniwanchik,
Kay salmista urhukunata kawarispaymi tapukullani maymantaraq yanapaqnin hamullawan qanispa. Maymantataq yanapaqninchik hamun wawqipani? Maymantan hamunqa yanapaqninchik? Wawqinchikunaqa manachusmi kriyinchu imatapas ninchu. Maymantan hamunqa yanapaqninchik panikuna? Hanaq pachamanta. Hanaq pachamantan hamunqa yanapaqninchik. Pero ñuqanchik chaynata ninchik hanaq pachamanta yanapaqnin hamunqa nispa. Pero ñawpaqa imatata nirqanchik. Hanaq pachamanta yanapaqnin hamunqa nirqanchikchu? Manan. Dioninchikpa palabran niwanchik. Ñawpa kawsayninchikpiqa manas Dios taytapa manas llaqtanchu kasqanchik. Manas Dios taytanchikpa kuyapayakuyninta aypasqanchikchu. Pero kunansi ichaqa Dios taytapa llaqtan kanchik, kunansi ichaqa Dios taytanchikpa kuyapayakuyninta ayparunchik. Chay sipayqa chay tutayaymanta sumaq kanchayninman urquykuwanchik, kay palabranta willakunanchikpaq. Kay palabranta willakunanchikpaq. Chaymi kuyasqay wawqiypani. Mana Dios taytata liqsikuspaqa, ñaqa wawqinchikpa willakusqanpi testimonionpi hinapas llapanchikmi chayna karqanchik. Sasachakuy vidanchikman chayamutin maytataq rirqanki. Pimantaq rirqanki. Pitataq yanapakuyta maypitaq maskarqanki. Payta nirqariki, chay puñusqanpi si manallin hamuspa naptin pime consejota consejaykusqa punkupi yaku churananpaq. Imapaqmi chay yakuta churasqa punkupi? Mana Dios taytata riqsispaqa chayta muruna ruranchik. Amen. Warmachu nisyuta wahan imaninkutaq. Uqyaramusqakum ninku. Runtuwan pasasunchik. Chayta ruwankuchu icha manachu. ¿Y cristiano chayta ruranmanchu? Manam. Pero mana Dios taytata riqsispam chayta ruran. Unquqyaron. Imatataq ruran. Dios taytata mañakun? Manan. Pitataq mañakun? Maymantaq rin? Hampikman, kukakawakman, imanintaqa kukakninnikun, unqurunchu, ay hamqa wañunkima. Chayna wañunaykipaqmi lay qarachisusqanki. Chayna wañunaykipaqmi ñakarinaykipaqmi ruwarususqanki runa. Imaynanpitaq payachan, kukata hawaykuspa. Binanta llashpaykuspa chihaptachu rimaskan chayqa llullam. Chayqa llullam. Dios taytallam yachan hampa ñuqapa iman paqarin mincha pasaruwananchikta. Runaqa manam yachanchu. Nitaqmi saqrapa chinkarachiyta wañurachiyta munaspapas atinqachu kuyasqay wawqiypani. Hampa kawsaynikiqa ñuqapa vidayqa kachkan Dios taytanchikpa makinpim. Dios taytanchikpa makinpim. Chaymi kuyasqay wawqiypani. Mana Dios taytata riqsikuspaqa runaqa runamanmi hapipakun, confiakun. Runam nin kay Lima llaqtapi runa kachun. Kay Lima llaqtayuq. Unquqyarunchu imachu sasachakuychu vidanman chayaramun ninqa. Wak anda waylas chaymantas waklaw nintaraqmi carretera pas tukunqan viajasqaykipi, chaymantapas caballuwan mirinki, chaymantapas chakiwan mirinki, chaypim kachkan allin hampik. Iriruy sanuyaramunkim. Rinqachu? Rinmi. Hayka runata kay kampumantaq yachanchik. Chullalla bakanta, chullalla caballunta, chullalla chakranta bendiykuspami hampichikunan rayku, hampikkunaman layqakunaman rin. Ichamanachu. Hampirurqachu? Hamarirqanki brujuman, sanuyarachishurqankichu? Hampamantapas masraqmi chay brujupa problemanqa kachkan.
Imatataq yanapasunki. Chay Dios taytallam yanapaqninchikqa. Dios taytallam yanapasunki. Kunan jovenkunapas imatataq ruran. Imatataq ruran. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Se imana Dios tayta riksik jovenkuna imaynata kachkan. Iskinakunapi marjanakuchkan, llapinakuchkan. Ichamanachu. Tutaya hukukunapi. Allintachu rurachkan? Pinjakuypas kanchu. Imatataq ruranku. Hasta waka chay pistapi postikuna kachkan luspaq. Chaypi huk letreruta rikuron amarres eternos nijta. Hasta chay número copiakuqpas reprendimachkan rajriki. Amares eternos. Chayta michaja creyeron. Chayta michaja facilata ruraronja. Pero Dios taitata mañaco y paipa voluntad de más kainisjaja. Mana kasuko. Chayta, haikata iglesia pekachas joven kuna chay mangri. Kami testimonio kuna. Joven kuna bella konko. Iglesia pekachas pa chay naruah mikani. Pero mana alin nimpaj. Sasachakoy nimpaj. Chay kuyas kay wauhi pani. Dios taitapi suyasun. Dios taitapi suyasun. Hawai kusunchi kay Romanos Hilhapi. Kay capítulo 10. Chunga kah capítulo Romanos Hilhapi. Versículo 13. Tarirus paikeja amén nimun ke wauhi. Panikuna. Capítulo 10 de Romanos, versículo 13. Tari con chicho. Haikam Señor pasutinta hayakuhkunaja salvakunjam. Imaning mi? Haikam Señor pasutinta hayakuhkunaja salvakunjam. Pero imaninta chaymanta. Ima inama mañakunjako paimang mana inichkaspaja. Ima inatama ininjaku paimangka mana uyarichkaspankuja. Ima inatak uyarinjaku pipas paikunamang mana willaptinja. Ima inatatak willakunjako mana pipas kachachkaptinja. Shuyakilhapim kainatanin. Maina sumagmi aling noticia willakuhkunapa purinin janispa. Hawai. Haikam Señor hayakuhsi salvakunja. Pero imay natata hayakunjako, imay natata manyakunjako, manatak riksinkucho chihap Dios taitata. Manatak pipas kancho willahnin Dios taitamanta. Imana kay Dios taitapa palabrang willakuhuna kashangraikum, llaqtakuna chinkasqa kachkan. Fácilyam kuyasqay wawqi pani huk campo llaqtaman riruspa kay llaqtaqa taytacha mamacha sirve. Este pueblo es idólatra. Fácil niruy yariki. Pero imanas hatak paykunaqa chayna kachkan mana kay evangelio uyarisqan kurayku. Kay evangelio mana uyarisqan kurayku taytacha mamachata mañakunku. Sasachakuynimpim taytacha mamacha pañawpaqninpi junqurukiykus pawajan. Mana chihap Dios tayta riksisqanrayku sasachakuyninpi nanayninpi unquyninpi hampikman layhaman rillan yanapakuyta maskaspa. Yanapaykuway. Kuyapay kayna wakachkanim yanapaway imataparuray nispa. Imana evangelio riksisqanraykum runakunapas machakuypi kawsan trago tumaypi. Y trago tumay kaptinja imataq pasakun.
¿Allincho? Hawaii. Kay pikat kang hermana ko na man luya ko imancho. Warma kapti. Papay ancha trago tumako. Entonces, profesor, niwa. A ver, alumno ko na taita mamay kichik tampo sa mong kichik. Warma riki suyachkani. Papay kanya chiki chayara mong kanya. Piensas kani, nyachi kichayara mong kanya. Pero mariko rira mong mancho machas ka. Suyachkani. Wakim patay tamamang kachaya muchkanya reunion man. Nyo kapas karulyaman ta rikuro ni papay pasaya ka muchkanya. Pero hukman tampi ta polisting. Kusi ko iwancho suyarosak. Suyachkani papay ta. Reunion mayay ko nampak. Pichay na tarikuros paimi. Muyoris pa'y pasakok kani. Wak naman ta karulyaman ta hawak kani. Ilyak taipim trago tomaros pa nyampi punyok tarikuruni. Chainin tariskas paipas. Manam asuyikos pa. Papay hatari nihchukani. Aswang kahuklauninta pasakok kani. Pitak ninja. Hukminim nyo ka papapay ka profesor, nyo ka papapay polisiya. Ham kusi ko yuan chon niwa, nyo ka papapay borracho. Fasillacho? Pero may na sasam China, kasi haikarak China, ang kuna pa kausay ni kichikarha. Machay kuspa ka, imay na takuruna, komporta kong wasimpi. Papanta machas ka, tarikurus pa ka, imatatakwar makuna rurang. Kusi kuyuan chusuyang. A veces yaktayman takaro tala ring chay tiempo perejka ko feriaman. Domingompi. Kabalyowan, wakinchakiwan. Chaytam soy warma kuna soy aspaico. Hogak ning kabalyong kak punta chaya muskanya 4, 5 de la tarde. Tapoko kaniko. Mama hamuchkanya tío. Hamuchkanya soy achkaniko. Imatatak mama apa muchkang? Imatang apa muchkang? Imata apa muchkang? Tantata. Fruta chata apa muchkang? Chayara mutingha? Yarahas kalayon chako nakina paway kong likya. Kichak. Pero papa, machas kachaya mutingha? Likyan tamaskas papas imata tarinki. Imata tarinki. Imata tarinki. Tragonta? Kokanta? Alincho, alin ejemplo ta chukuchkan? Mana. Pero imanas hatak chay na kausan, mana evangelio uyaris kang raiko. Mana evangelio uyaris kang raiko. Pero kay evangelio huk llakta manchayang, huk ayuman, huk familia manchayang, chay llaktam cambian. Chay familiam cambiaron. Kuyas kay wauhi pani. Chay mi kay evangelio ka alin, chay joven, mozo, sipas. Mana chillaki kung kilyakta ikimanta? Nyoka, kay man talyakta yung mga rirhani, 15 días man ta kutimok. Trabaho ita de haikospay. Si 15 días man ta kutimok mi, kunang kama pa siya yang kay ni man kutinicho. Chay pi pastor ni Warha, manacho yaki payanki kay runa, hamha kusis ha kachkanki, ito tanis kayki. Hamha kay pi kachkanki, kusis ha. Dios taitat alabaspa, Dios taitat ayupaichaspa, Dios taitat rikseikus kay kiraiko. Pero ayllo ikija, familia ikija, llakta mas ikija, kusis ha chukachkan, ham hiñachu kusis ha kausa ko, manam.
wahaypi, sasachakuypi, ñakariypim kawsachkan. Imaynampi mana evangelio uyarisqanrayku. Ari religión ninku hakanma. Pero imapaqtaq sirvin chay religión nin. Imapaqtaq sirvin. Dios taytayam cambian runataja. Chay joven kay fuerzayki hampa kachkan. Dios ninchiktayanin taytay. Si ham chikapta pone agradeces kachkan que Dios taytapaj. Niya taytay. Ñuqaya risaq llaqtayman. Pero akin hakichu arimaj imaninta. Mana ñuqataq Dios tayta hayawachkan limapaqmi. Amen. Hawari llaqta masikita. Waqachkanmi. Ñakarichkanmi. Sasachakuyninpi mana Dios tayta riqsisqanrayku hampikman layhaman taytacha mamachata mañakullan. Yanapaway nispa. Pero kami ñuqa michaqa sasachakuyninchipi ñakarinchipi imaninchikmi. Ñuqapa yanapaqniyqa hanaq pacha Dios taytaymi. Imaynampi Dios tayta riqsisqanchikrayku. Mana Dios taytata riqsispa michaqa hampikman layhaman rillan. Ichaypa hinaraqtaq nin manam runa muruwarachisusqanki. Chayna esposaykiwan rakinakunaykipaq. Chaytam creerun runa. Negociopi mana allin risunaykipaqmi runa ruwarachisusqanki. Hasta evangélico runapas creenmi chaypi. Uyarinim chayna nihta. Hamichaqa mana creenkichu chaykunapi rike. Ñuqanchikqa creenchi Dios taytanchikpa atinimpi. Ñuqanchikpa yuninchikqa atiniyuq kasqanta yachanchik. Pero hayka runataq nin. Mana matrimonioypi allinchu kachkani layhaman rin. Yanaparunqachu. Pero kunan ninchik manam nispa Dios tayta palabra riqsisqanchikrayku. Pero palabrata mana riqsispaqa hampik layhaman brujuman rin. Suertita cambiaruay. Manam cancho suerte, no tengo suerte en el amor, nispa. No tengo suerte en el negocio. Van al brujo. Chayqa yanham, llullam. Sagram engañachkan. Dios taytaman kutiri. Dios taytata mañakuy. Chaymi kaypi niwanchik kuyasqay wawqiypani. Imaynatataq mana kay palabrata willakuptinchikqa runakuna riqsinqa Dios taytata. Yuyari, pita hanman willaykusurqanki. ¿Quién te habló? ¿Quién te predicó por primera vez? Ñuqaman willawarqa, yo he escuchado por primera vez allá arriba en Sauces, en una esquina, en aire libre. Chay mayna sumaqmi, chay aire libre kuna ruraq lluqsiyninchik. No es en vano. Pero kanma cristiano, cristiana, pinjakun. Aire libre ruraq risunchik. Hampasirinki liu risunchik. Ay mana riptija imaniwanqachiki. Hinataya risa hatikunki, pero karullanta hatikunki. Pinjapakustin. At iglesia man hamuchkanki, amiguyki, amigayki. Tapuykusunki, maytarichkanki, awak tapuriko, llullakunki. Ri María, Dios taytapa wasintam richkani nispa. ¿Dónde estás yendo? Allá a visitar a mi amigo. Dile, estoy yendo a la casa de Dios. Estoy yendo a alabar a Dios. Dios taita yupaychaqmi richkanini. Pero haykataq pinjakun. Pinjakun. Pinjakuyqa mana allin ruraymi. Pinjakuyqa hucha ruwaymi.
¿Acaso pinjaconcho ya trago toma grona? Pinjaconcho warming engaña grona? Josan engaña grona? Warmi pinjaconcho? Mana pinjacoy guspang mi huchataruran. Y evangélico ronaja? Pinjacon. Evangélico ronaja? Pinjacon. Dios taitamanta, evangelio remarita. Chay wauhi pani ama pinjacuicho. Y manas kata chay pinjacuy ko nakachkan. Mas nyaw pak ni man chay asunchik. Mana Dios taitapa atinin kaskang raiko hampi. Pinjacon. Pinjacon. Y chay nam karjani. Chay yarak enyi kururjani. Pinjaco karjani evangelio manta. Hasta Biblia itapa saparjani. Chumpay ocupi. Templo manchay ko sa Espanya, urgo kani. Pero chay man tanirkani. Hay ka kamatah kay na hakasah. Hay ka kamatah kay na pinghako kasah. Dios taitay yanapaway. Manang pinghakoy tamo na nicho. Y Dios taitay yanapaykuang. Dios taitay yanapaykuang. Chay hampas ichapas pinghakochkanki. Manarimaritskanki chukay evangeliota. Rimari. Manarimariptin chika imay natata. Yachang hako, riksing hako. Mana pipas willa subtiki kay pichukachkawak. Manam. Manam kay pichukachkawak. Pero karham hukak ning hang mga rimarisok niki. Iham harimaris kang kichuhukmang? ¿Usted está hablando a otros? ¿Estás compartiendo la palabra? Te avergüenzas, ¿verdad? Tienes miedo. No. Esta noche dile, Señor, ya no quiero seguir igual. Manam kay nayaha kay tamo na nicho ni. Manam kay nayaha kay tamo na nicho ni. Chay wauhi pani kuna, joven kuna. Alma kunam chingkachkang. Risunchi kay evangelio willako. Wak sierra lauman, kampu willako sunchik. Iskay kim saya muruna hamunha. Hasta invitats katinchik. Asya muruna hamunha. Pero huk fiesta karuchong. Chayman mi ichaga mana invitats kapas juntarun haruna. Imainampi mana evangelio Rexis hangraiko. Chay manacho yaki kon killaktay kimanta. Pani kuna manacho yaki kon killaktay kimanta. Hawa yaktay ki familia ki ha. Hawa sakara mana aling nyakari chichkang. Waka chichkang. Tukoy atiniok Dios tay tarik si ham kanki. Manacho imata pasururanki. Usted que conoce a un Dios poderoso, no vas a hacer nada. Manachi matapas ruroah, manachi matapas ninki. Kay, yo ninchi pa palabranta, rimari. Willa kusunchik. Pero chay pagma, wauhi pani. Señor ninche Jesucristo imanir hatah. Apostol Ninkonata. Tukuy hinastimang rispaykichi kay evangeliota willakamuichik. Chaynape eñispa bautizas hakaspa salva kunampaj. Tukuy hinastimang rispa willakamuichik. Y chaymantanirqa pero amaya lluqsi chicho kay Jerusalén manta. Hasta Dios taitapa atiningwan junta kunaykichikama. Ama lluqsi chicho. Ari kay manta wauhi pani oyari kayta. Yuksirong mangmi. Nyoharisah wak llaktaman palabra willako. Pero mana Dios taitapa atiniwan juntas kakaskangaraykom. Kay manta kalisunchik hermanonchik merichkang obraman haykam kosikong. Amen. Nispa despedirusunchik. Iskay killamantam kay pirikurirunha.
Imanispa, sasam kasca obraja. Amén. De 2 meses va a aparecer aquí. Era difícil la obra, no puedo, está difícil. Chaima kayo, Dios taita pa obranja, Dios taita pa atiniwan juntakus pa yoksinapaj. Dios taita pa atiniwan juntakus pa yoksinapaj. Manachay kasakram bin sirusunki. Hamong misasachakoy. Hamong minyakari. Hamong may tentasyon ko na. Pero Dios taita patiniwan junta sa kaspa michaka. Tukoy matapas resisting ki wauhi pani. Manang bensita tisungkicho sakra. Manang bensita tisungkicho. Runapas kontra ekipim hatarimunka. Yakapich ka hermanoang may aire libre rora kayok sirur kaniko. Huklyak tapi. Wak na karumantang runa kaya kachakamoy takayay kong. Miyay palabra kunawang. Kanaspang may masta niya asoy kamuang ko. Rumita ukaristing, ikibiwang. Pero nyo kayo ko kinaya, mukupatamanta, palabra tawilya kutskaniko. Pero mana may himpas, chay hibimus kang rumi, chaya muang kucho. Altoy ko tampasang, waktay ko tampasang. Pero manam Dios taita monay nimpi, chay rumi, chaya muar hakucho. Kalinta kama marich kaniko yun inchi palabran tawilya kusting. Wasi pa bintanan kunata makli kamusunki. Servisa kunata hangraya kukunata. Manam pasiyacho kay palabra apay. Chay pa mi Dios taita patiniwang junta kunayki. Wauhi. Dios taita patiniwang mi junta kunayki. Pani Dios inchi patiniwang mi junta kunayki. Burla kuhkuna marikuri monja. Hoktar de puris karjane, folito kunata repartisting, aire librita rorasting. May na sumahme wauhi pani, kay na achkampe, chunka, iskay chunka, o pitch ka hermano pas kunyo ikanakos pa aire libre mga yok sa irike. Sumakcho. ¿Es bonito salir al aire libre? 5, 10, 15 hermanos, es bonito, ¿verdad? Sumagme riki. Pero huktagme wauhi pani, sapachayay ki yoksija. Salir solito. Porque no hay nadie, pues otro. Es otra cosa. Usted lleva su megáfono, usted lleva su folleto, usted lleva su Biblia, sapayayki. Achka yoksinki aire libre man, chay periki predica hakay pikachkan, waktampi pasukachkan chalikoyo, kaidawi chalikoyo, seguridad, ya hokak ni hamoten hapirpan hariki. Pero sa pachayay kiriptiki ha, pitak defende sunki. Parlante kita, Biblia kichoray kuskote pagonki. Chay pagmi wauhi pani, Dios taita patiniwang junta ko'y aling. Dios taita patiniwang junta ko'y aling. Chay manyakoy. Si ham Dios taita pa obrang manyoksita monangki, joven, sipas. Dios taita patiniwang junta ko'y. Manyakoy taitay atinikiwang junta wainispa. Pero chay pagmi ham chuyan chakunayki. Si ham mana chuyan chakunkicho. Manam atita chaskiwakcho. Cha atita kachaskin kasukohnin konam. Kaito ta chaskiroakcho? Kaito ta chaskiroakcho? ¿Usted puede recibir el poder de Dios esta noche? Sí puede recibir. Porque está aquí el bautizador. El Cristo de la gloria. Kaipim kachkan, Señor, ninche Jesucristo. Pichay pa kaya alaba, yo pa ichay. Pero, oyari kaita. Punyo yung happy chico ka, manam ya chanch imaman, tahya kus kanta. Waktan pi tahya kutin pa ipas, tahya pa kong. Waktan pi ameng nitin pa ipas, ameng nis punyo-punyo yung tahya pa kong.
Allinchu kachkan chay? Allinchu kachkan? Entonces, waqtayki prachtani. Allinchu kachkan kay Dios tayta pasin puñuyniki. Nispaykiniki. Allinchu kachkan ni. Simana ni sunkicho seguramente paypas puñuywan me hapichikuchkan. Amén. Yo paiche yoninchikta. Yo paiche yoninchikta. Uyari kaita. Achka kutitam ninchik. Hermanos, kay honyo na kuy ninchipim kachkan Señor nincha Jesucristo. Haykam amén ning. Amén. Ya payan. Pero kaypi Señor nincha Jesucristo kaptinja. Imaynatah. Nichon. Pastor me visitamo achkanchik wak Israel yachtamanta. Ya payan mi ni punyuan pas hapichikoncho listo. Pitak riksi ikosak. Atin tuya niya kachkan riki. Amén. Imaginapi, porque ñawichang wang rikong kachay pastor kaininte ay kumuskanta. Pero ninchik Señor ninchik Jesucristo kay pikachkan, imay naman ang ñawi kiwang rikong kicho. Ponyo kongki, man alabang kicho. Pero chikap tapuni, oyali kaita chikap tapuni. Kaypi Dios taita kaskanta yachak kunaha alabangham. Chikap tapuni kaypi Dios taita kaskanta yachak kunaha yupay chasungmi. Uyari kaita. Primer chayam piñuja. Uyari rurjani. Radio Takama. Kaina nihta. Ham ungos hakachkanki. Manalincho matrimonio ki pikachkanki. Huchay ki manta wanakos pidaykit intrigay. Achayta uyari ruspa miñuja decide kururjani. Wak iglesia mangrirusaj. Wak mangrirusaj. Chay mantaja sanom yuksimusaj. Ichaynam karja. Ungkuywang minyo ka Diyos tayo tamang inyikurjani. Nanaywang minyo ka Diyos tayo tamang inyikurjani. Chay mi wawhi pani manam pipas hamuang mancho. Mana Diyos tayo takakancho. Nispaha. Kang maruna. Yoyam chayja. Ay, pobre chakunanya ti imay na ta inganyang ko. Inganya chikuchkan chikcho? Manam aswan kasakra minganyach kanchay hawapi puri hrunata manaling ruraypi pero kaypi kahkunaha manam inganyachi kuchkanchikcho aswan katarirun chikmi chihap ñanta alin ñanta hanak pachaman chayanapa alin ñantam tarirun chik manam pantay ñampicho kachkanchik chay kayñang mantaja amaya suchuycho chay wawki panikuna. Chay kay Dios tayo tapuran pidyang kapakoy tamonanki. Yunin chipa atinin tamanyakoy. Atinin wang huntakoy. Mana atinin wang kaspaka. Yuksirus papas kutiramungkim. Sasamkas kanispa. Pero Dios tayo tap atinin wang huntakos pamichaka. Kuyas kay wawki pani. Mana hinakaryaka kutimungkicho. Kay echos hiljata kaway kusunchik. Yonin chik tayo pa'y chasting. Hechos hiljata haway kusunchik. Yo pa'y chay yonin chik ta. Kaypim kachkan Señor ninche Jesucristo. Yo pa'y chay. Alabason yonin chik ta.
Yana pagnija hamuhang manta ya warni kipa chanim kani sumak salvagni hampanyam kani yana pagnija Jesús yaipi. Oh, aleluya, racun salvar niña iman, aleluya, wanyo imam taur huang, watani tanti pirung, suti pihis pikuika, yana pani, Jesús yaipi. Oh, aleluya, racun salvar niña iman, aleluya, wanyo imam taur. Wanyunay paknis panirka. Ichayna tanipting mi Señor ninche Jesucristo nirka. Pedro amaya nisyo taga rimaicho. Manarak pa chay gallo chay utulu wakats kapting mi kam nigaruan kikim sa kutika manis panirka. Mahanam chay tagaruay mancho Señor. Pero chay Señor ninche Jesucristo ta chakatanan ko pakapats kapting ko chay preso charupting ko. Kim sa kutika matapurka ko kampas pay pawaking ni mikats kangkeha. Chakaya rimay ni kipas. Maanan nyo kakarik sinicho, picha pa kakakumpas. Nigarurja. Hay katakchay na kristiano. Negang Señor ninche Jesucristo ta. Hay kakutitata kay altar man pasay kamurka, taytay kakaya kay pikachkane. Hatis kay kim service kay kim nispa. Pero ima pasa sa chakoy, tentasyon chaya mupting ka, nigarong. Imay lampi manaatiwang juntas kakaskang rayko. Pero kay Pedro, nya Dios taita patiniwang juntas sa kaspay maninta, pay sayarispa, kalpawang rimarita kayaykong. Predikay ta kayaykong Señor ninche Jesucristo manta. Yupay chay Diyon ninchikta wawhi pani. Chay mi wawhi pani ko na kay Yun ninchikpa palabrang kay Hechos Hapik kimsa kah kapitulo. Niwan chikay nata. Hokpunchaw mi kimsa ora tardi ikuita Dios Manyakuna urata Pedro ang Juan templo mang rirjako. Chay templo pa pungkong mang minasis kang manta, pacha suchurunata, apamuhko, chay napi chay runa limus nata manyakunampak. Pero chay pika Pedro ang Juan Dios taita pati iwang juntas kanya kachkarjako. Chay templo pa pungkong pipimkas ka, suchuruna, limus nata manyakuspa. Pedro ang Juan tarikurus pa pay makinta kay warirka. Imayatapas pay kunaman tachaski kunampak. Pero imanirkan Pedro ang Juan, manam huripas hulgipas, kancho. Manam huripas hulgipas kancho, pero kapognitam huskayki. Jesucristo pasutin pesayari, nispa makinta kay warirka. Entonces chayro napas makinta kay warispa kung kasyamanta sayarispa purita kayaykong. Chaytam Dios tay tarurang. Chaytam Dios tay tarurang. Chay na atiniyok Dios tay tatam servinci kalabanci wawki pani. Chay
Suchuruna ning manchikirik. Mana imay paskancho. Pero kapuklay tam husayki. Jesucristo pasutin pisayari inis pamakinta kaywaring. Chayruna kaning manchikarka. Kay Pedro ka, hinalya ka hermano rakmi, sayari niwats kang mana purih kas kay tiyachachkas pa. Ning manchik. Burla kuwats kanchus kay hermano ka. Mana purih takaway kuwas paniwats kang sayari inis pa. Pero chayruna inyir ka chay Pedro panis kampi. Creer kachay palabrape. Señor Jesucristo pasotin pe sayari iniptimpay, sayarir kawauhi pani. En el nombre de Jesucristo, levántate en hispanirja. Sayaris papurita kayay korja. Y chaytam Dios taitaruran wauhi pani. Chaypa mi kaway. Dios taita pa atinin wan junta kunanchik inas pa Dios taita pa obrang rura rinanchik. Porque wakman chayas pa ka. Tarinkim unguh kunata, tarinkim sucu kunata, tarinkim sagra panyakariches hanta. Chay mi wauki panikuna kay Dios taitanchi pa junta ko watini wan junta ko ininchi alin. Alin. Pero Dios taita patini wan mana junta ko spaha. Kam hermano kanki. Kay familia mi loko yang ora rapuay ni ting ora kung kicho? Ora ko akcho? Imaning kita. Pastor nita hayarosa, pastor kay pikach kang lokoyas karona oraroy. Kama ka imanas katang mana ora ko akcho? Manam nyo ka atiwang huntas kachokane. Chay atiwang hunta kusunchik. Atiwang hunta kusunchik. Kuyas kay wauhi pani atiwang hunta kusunchik. Chay mi kawanchi kaypi wauhi pani kuna. Kay hechos kilhapi. Imaniwan chikta. Dionin chikta yupay chasting. Tawakah kapitulo mga risunchik hechos kilhapi. Pedro ang Juan mi autoridad kuna pa kayang pitarikuchkang. Chay mi chay autoridad kuna ning versikulo 7. Pedro tawang Juanta, chay kashan koman posarachimos panko tapor hako. Pipa kama chiko iningwanta hinaspa pipa sutimpitah kay konata ruach kan kichik nispa. Pitah kama chisor kan kichik nispa chay autoridad konatapong. Pipa sutimpitah kay taruach kan kichik. Chay natanipting mi. Paikonanirha. Chay mi Pedro nyatak chuya espiritu pa juntas kang. Haway, chuya espiritu pa juntas kang nirha. Yahtapi kama chikuh kuna. Hinas pa Israel pa ang siyanong kuna. Hang kunam tapuach kang ki. Kay unko kurunata, aling ruas kay kumanta. Hinas pa imaynam sano yarus kang manta. Chay na kaya chay chikyam. Hang kunapas yachay chiktakya Israel. Yahtapas yachachong. Nazarit manta ka Jesucristo pa sutimpim kay ronaka, aling yarong hinaspam sanunya kaya ikichikpi, kachkang. Pipa sutimpim sano yaros ka? Jesucristo pa sutimpi. Jesucristo pa sutimpi. Chay wauhi pani, uyari kaita. Versículo 12. Jesús manta hukpeja manam salvación cancho. Kay pachapeja manatak me huk soteja cancho salva con apaga. Ichaja Jesús pa sotellampim salva kusunchik. ¿Creen que chuchaita? ¿Creen que chuchaita? Hoy, chay Señor ninche Jesucristo ta chay preso charro jaco. Wanyo chinang kopak. Chay Pedro tatapoy korjako. Hampas pay pakatekni mikanki. Ari pay pakatekni mikani nerhacho. Asuan kan negarorja. Mana riksinicho. Pero kunan kay matatagrorachkan.
Nya Dios taita pa atiniwan juntas kanya Pedro. Hinas pa imanintah. Imanintah. Mana upayaya kipakurkacho. Mana upayaya kipakurkacho. Asuan harimay takayay kurka. Jesucristo sano yara chinkayruna taja. Jesucristo pasutin pim kayruna sano yaron. Pitah kama chisung kichik. Jesucristo pasutin pitah paiku naruralja. Chay paiku namana upaya kurja kucho. Asuan rachai nirka. Jesús manta hukpe jamanam salvación cancho. Payapim salvación kachkan nispanirja. Chaynacho y chamanacho. Jesús manta hukpe cancho salvación. Manam cancho. Jesucristo yapim salvación hakachkan. Chay wauki pani ñaja nirjani. Allí mi aire libre mang yuksi. Iskina pisaya kuspa willa kuchkanki. Jesucristo manta predikachkanki. Kailaw takawarinki, waglaw takawarinki. Mana pipas kancho o yarisoniki. Ay manatah kay peke kancho amanicho. Wasing mantam uyari muchkang. Hay kaypi. Chay trisiklo ang kalintaka malyuksing koriki parlantita watay kuspa. Imanis pang me? Mandarina, mandarina. Waking kanin ko, si compra chatarras. May mantata ko yari, kaya pikakaya chu yarirong? Mana, aswang ka? Kusinakuchkas pa. Sibuyata, papata, pikachkas o yarirong. Uy, kay licuadora, vendera mo san, tsaka yakamuchkang, Rick. Akaso mana chuchay na ta airi libre taro aptinchik o yari muchkang wasing ukumanta? O yari muchkang mi. Talvez chay kamam pikachkang ungkus ka, wishchus ka. Familiam pasakis kang niya, nanay wang wishchurayach kang. Pero kung predikador rirong iskina pesaya ikus pa Jesucristo manta willakoy tarimay takayay kong kamang manta oyari muspang mi wakach kan taytay. Tsakaya palabra kita oyari ikuni. Huchay mantang wanakuni. Chay predika ka ni pita pasrikuncho. Dios tayta obra tarurach kan chay wasing ukupi. Dios tayta obra tarurach kan waklaw hipalawpi. Chay mana chay airi libre ko naruas kan chay yang kapakcho. Mana yang kapakcho. Kuyas kay wauki pani mana yang kapakcho. Chay ninan chigriki. Iskina pisaya kuspa. Parlanti tapari kuspa. Manam Jesus manta hukpe ka salvación kancho. Aswan ka Jesucristo yapim. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y chaynatan espanchik mi yakta kunaman chayananchik. Wakampo yaktan chikunaman kutis paninanchik. Nyakamrik sirungkinya kay evangeliota. Kunang yasayari. Kunang yakta ikimang kuti. Hinaspaya yakta masikimang ayo ikimang nimoy. Jesucristo manta hukpe kamanam salvación kancho. Kutis payani Jesucristo tamrik siramoni. Payapin salvación hakachkang nispawiya kamusunchik. Chaynatanis pawak yaktan chikunaman kutisong. Señor ninche Jesucristo nirja. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nyuham kani chihapkah. Nyuham kani nyang. Nyuhatami kani winya ikaw sa inispaning. Si chay tatarirunchik, chihapkah tatarirunchik. Aling nyan tatarirunchik. Winya ikaw sa tarirunchik. Hinaspaka chay noticiawang ya. Yakta ko namang risunchik. Yakta ko na pimruna, nyakarich kang, wakach kang, Diyos tayo tatamana riksis kang raiko. Chay, Romanos kay nyawin chamurkanchik. Manapipas willa kupting ka, imay natata kay riksing ka, runa. Diyos tayo tata. Manapipas kay evangelioan, chay apting ka. Imay natata, chay yakta riksing ka, Diyos tayo tata. Chay kay tuta ni ham, wauki pa ni, tay-tay, kakaya kay pikats ka ninyo kanispaiki. Kakaya kay pikatskani tay-tay nispay kini. Hoy, Mardoqueo nirja.
Estirtam. Si ham mana imatapas rurankicho kay tiempo pe, pero may mantapas hamon ham kay judío runa konapah salvación. Pero ham manam iskapankicho ham paswanyungkim. Chaynaka imatapas ruraya esternis panirja. Y chay esternirja. Chaynaka mana leyman hinakachkaptimpas ñuham yaykosaj chay rey pakayllanman wañunay kaptin wañusajchiki pero risaqmi nispanirqa chayna kallpanchakuqkunatam Dios tayta maskachkan chayna kallpanchakuqkunatam Dios tayta maskachkan chaymi wawqiypani Dios tayta chihapta pone agradecico gronaja, servico muna gronaja, imanin hataj. Ñuqayarisaq wakllaqtaman. Ñakarina y kaptimpas, ñuqayarisaq. Sasapurina kaptimpas, ñuqayarisaq. Rinham. Ham chayllachu kachkan kirinaykipaq? Mana ñuqaqa negocio kachkan. Imataq kanqa negocio imanta? Almakunam chinkachkan. Llaqtakunam chinkachkan. Huchapi. Pitaq rinqa. Pitaq rinqa chay Dios tayta mana riqsiq llaqtaman. Kayta aparikuspa kachkanmi yanapasuqniki. Amayanichu. Imatataq kunanqa rurasaq manam kanchu pipa yanapaqkuyaqni. Hay karunata mana Dios tayta riqsisqan chaynata nichkan. Pitaq yanapawanqa nispa waqachkan. Maymantaq risaq nispa waqachkan. Chaynaqa nisqaypi hina mana Dios tayta riqsisqan raykum. Layhaman hampikman taytacha mamachaman asuykuchkan yanapakuyta maskaspa. Pero maypita kachkan Dios tayta riqsiq runakunaqa. Mana chuchullallapas kay tuta ninman taytay ñuqaya risaq chay llaqtaman nispa. Ñuqaya kay allin willakuywan chayasaq chay llaqtaman nispa. Mana chuchullallapas kanman. Yuninchik tayani taytay. Kaypim kachkan ñuqapa viday. Chay culto misionero perikitakinchik. Amen. Hayawankim taytay. Imaynam? Hayawankim taytay. Niway maylaw mantag risak. Hugpunchaw ni Songke. A ver, hermano, kaymang meringke. Manam ati mancho. Chay nakamaya takicho. Pero sumaya tanike. Maylaw mga rin na ikatimpa risak mi. Sasapurin na liya kayap timpas. Risak mi. Taytay risak mi. Yuksita kay ruksirong, sasachakoy chayaramong ting, kutiramong. Kutiramong. Kaway. Dios tayta tam gracias nini. Dios tayta pa siervong paladong pichuray ko asang manta. Paiminiwak. Kay yakta pi kancho, mana kancho obra, hatong yakta, pitakarinha. Chay na ora kos kay man hukpunchaw asoy korone. Pastor, nyo hari mancho. Piyuan takaringkeha. Kay hermano tanirka niya pay kumpanyawang mangmi. Ya, ria. Iskay pachak takoy ko ang pasakiki panispa. Ya kay iskay kilya pinya tukurong niya chay iskay pachak pasakipi. Chay man kahman tapon ni takasoy ko ni pastor pasakipang mikang nyacho. Dios tayta kaya suspay ki kapay chiki yanapasongki manam kancho kulki. Amen. Hinachayap niyang kampanya ruranapak preparakoy. Pero gasto pa ka pastor. Dios tayta chikap tapone kaya suspay ki ka. Paichiki yanapasongki. Ni Juancho. Dios tayta pea confiakoy. Gracias ninim chaymanta. Chaynat neotimi, Dios tayta tamanya koy takaya guspaymi, Dios tayta pa yanapakuynin tarikurjani. Dios tayta pa yanapakuynin tarikurjani. Hukpe nirjani, pastor,
Kaina ungkok mi kachkani. Ichayna taniti. Imatata ko nang kapinsachkanki. 5 man kutita. Chayta pinsas paka, deja chay obrata y kuti. Imatata ruranki chay llaktapi mana iñini ki kaptinja. Manam pastor 5 man halisakchu. Chay llaktapi ñuqa kasaq. Unquy kaptinpas. Sasachakuyna chayamuptinpas. Dios taytaqa manam haykaqpas aqiwarqachu. Dios taytaqa manam haykaqpas aqiwarqachu. Wawqiypani Dios taytaqa manam haykapipas aqisunkichu. Imapas sasachakuy chayamunqa kay palabra willakusqanrayku chay allin chay sasachakuypi runakunapaq favorninpi milagrukuna rurasqankurayku haway Pablo en Silaspas cárcel manchayaron. Cárcel arachikunku. Imatan paykuna ruwasqaku chay Filipo llaqtapi. Chawpituta urata imata rurasqaku. Huknin mi nisqariki. Hampa kawsaykipi kaypi kachkanchik. Hanmi kiniwarqanki haku wakta palabrata willakamusun. Chay niwasqaykiraykun kunan cárcelpi kachkanchik. Chaynat ninakurqa. Mana. Aswanja himnukunata takiyta qallaykusqaku Dios taytaman. Chay wawqiypani. Sasachakuy ñakari chayamun. Ama chaywan hipata hawaychu. Ama iskayrayaychu. Chay sasachakuyqa, chay ñakarija. Dios taytapa atinin rikunaykipaqmi. Dios taytapa atinin rikunaykipaqmi. Si estás pasando un momento difícil. Hay pruebas, hay dificultades. Eso es el momento para que veas la gloria de Dios, hermano. Eso es el momento para que veas la gloria de Dios. Chaime, Dios taytapa atinin rikunaykipaq. Chaime huk llaqtamanta cambia ruwarqaku. Anda wayla sirkallaman. Chaypi karqaña mimbrukuna. Pero chay punta kasqay llaqtapi wawqiypani karqa yaqa kimsa tawa hermanokuna. Pero paykunam sunquypi karqa. Chaypi huk punchaw asuykurqani pastorman. Pastor, hay wak llaqtapiqa kunan kay llaqta kasqaypiqa kasqanmi miembrokuna. Kay iglesia central mantaqa sirkallam. Kay manta hukaqnin rinmanmi predikaq kay llamanja. Pero wak llaqtapi michaqa mana pipas kanchu wichqasqa kachkan. Kutiruymanchu wak llaqtaman nirqani. Iniwarqa kutiruyan. Orakuya kutiyta munaspaqa niwaq. Ipaharintintaqa niykuwan. I haykaqtaq kutinki? Haykaqtaq kutinki niwan. Kutiña ya. Kutiyta munaspaqa wak llaqtaman. Chaymanta pasani. Ispusaywanña. Pero manam yacharqanikuchu imam chaypi pasarunanta. Sasachakuy vidayman chayaramun vidaykuman. Pero manam chaywan hipata hawarurqanikuchu. Dios taytam yanapaykuwanku. Dios taytaqa manam saqiruwarqakuchu. Aunque sasachakuyña ñakariña chayamutinpas manam Dios taytaqa saqisunkichu. Chay paypi confiakuy wawqiypani. Paypi hapipakuy. Haykan confiakunchi Dios taytanchikpi. Haykan confiakunchi Dios taytanchikpi. Chay ama confiaychu. Ñawikipa rikusqanpiqa. Pero haykataq confiakuchkan ñawin parikusqanpi. Dios taytapi confiakuyqa. Dios taytapi confiakuy. Payqa manam saqisunkichu. Chay wawqiypani kay palabrata kay dejas saqisqayki. Ham kichwa rimaq kachkanki. Kanmi runakuna iglesiapi kachkan. Qhari warmi. Pichqa chunka, suqta chunka, hanchis chunka watanpi. Paykuna imanintaq. Mayna sumaqraq kanman karqa. Joven musu kachkaspallaraq Dios tayta riqsikuykunmi. Kunan mirita munani pero manam atiniñachu machukaynipi payakaynipi ninku.
Chay joven yarak kachkaspa Dios taitapa makin manchorakoy. Dios taitapa makin manchorakoy. Iwakin mancha kunmi. Manam obra misionera sasallañas. Mau kapachayok si porinko, manamikos kas porinko, sasallatañam willakunko. Ay chay pagina ya wakin pas willakun riki. Wak pim obra pim kachkaniko mana ima paskancho, miko napak paskancho, pachayko paskancho, kaina waknam sasam kasha. Chay na ta simin chiguang nis pakachaytan confesas kanchik. Niya, Dios taita ka atiniyo mi pay miya na pawang ka. Pay mi bendisiwang ka. Pay pam kay obra, nyo kakalyang kapagos ka ni ipay mi imapas faltakta karurang ka. Chay ta confia kos pamarinanchik. Amen. Chay confia kos parinanchik. Dios taita chik pa atinimpi. Chay wauhi pani. Ham joven kachkanki. Kalpasapa. Amen. Ichapas ham nichkanki nyo ham kaita estudiasak. Profesional mi kasagnis pa. Aling mi estudiakoy. Pero yo yari kaita. Escucha esto, joven. Hay muchos profesionales, ingenieros, buscando trabajo. Profesores, buscando trabajo. Doctores, buscando trabajo. Abogados, buscando trabajo. Y dicen, no hay trabajo. Albañiles, buscando trabajo. No hay trabajo, no hay chamba, dicen. Pero déjame decir esta noche. Faltan obreros en la viña del Señor. Achkanin koriki. Mana trabajo yo mi kachkani, cancho trabajo. Pero kay Dios tayo obran necesita kuchkan yang kapakukunata. Necesitas kan yang kapakukunata. Kang mancho chuyayapas kay tutanik. Kakaya kay pikachkan ninyo ka. Nyo kaya yang kapakukurisan nispanik. Kachkang mancho chuyayapas. Necesita kong milyang kapakukunata. Kay Dios tayo obran kato-katong mi. Kachkang milyak takuna evangeliota manalak oyarik. Kachkang mi. Chay nyaka nirkaiki. May takliak taiki. Kay lima laumang kamus paik imay natalyak taikit sa kay kamurhanki. Hang miyachanki kustumbring kunata ima kunan chalyak tapi kaskanta. Pero ya kalyapayang mi Dios tayo pa kamana agradong pakcho. Kucha. Manacho imayata pasruanki? Manacho kutiwak kay evangeliot aparikos pa? Maana nyo ka kachay kamuni kay man ka. Historia, profesional ka. Pero yo yari yaktay kita. Sakram, runa tawanyo chichkang. Runa muakachkang. Hucham nyakari chichkang yaktata runata. Manachukam niwak taytay nyo kaya risak. Kay tuta saya rispay kini. Taytay ka kaya kay pikach kani. Nyo kaya risak taytay. At inikiwang kong taway. Nyo karinay pa. Runam. Huchampi wanyuch kang. Manat kay palabrata willa subtikika. Kay palabrata mana willa waptinchika. Hampas nyo ka pas chingkas kachakachuang karha. Uyuyari. Mana Dios tayo tatarik si Spikey. Imay na kausas kay kita. Wakay pisa sa chakuyapim kausarhan ki. Pero Dios tayo tachae kamuting mi biday ki kambyarong.
Ikunang mikam kosis kanya kausa kongki. Pero kachkang miruna kona yakta kona mana Dios taita tariksis pa wakachkang nyakarikchkang. Pitah chay yakta mangringka. Kay aling willakoy ta apas pa. Pitah ringka. Chay familian chiko naman kay palabra willako. Pitah ringka Jesus yapim salvación kakaskanispa. Pitah ringka Jesus yapim salvación kachkang nispa chay yaktamang. Pitah ringka, pitah ringka. Makikito ka nispa yan itay-tayay. Manachulya ki kongki, yaktay kimanta. Kay kichwarimak. Runa masinchik mi wanyuch kang kuchayampi. Pitah ringka. Tinaguta tumas pang miruna wanyuch kang. Wawakunam kachkang manatay-tayok manamamayo. Chingkas na kuchapi. Manakay ebanghelyo rexis kang rayko. Pitah ringka. Pitah ringka. Pitah ringka kay tuta taytay kagaya kay pikachkaninis pa. Pitah ringka taytay nyo kaya risa katilikiwa kung taway. Hallelujah! Hatilikiwa kung tay ko ay taytayay. Nyo kamrisa. Nyo kamrisa. Kagaya kay pibiday kachkang. Nyo kamrisa taytay hatilikiwa kung taway. Hallelujah! Hallelujah! Joven, sipa sa tiwang kung takoy. Chuyan chakoy. Dios tayo pamaking manchurakoy. Dios tayo mapason ki manariksis kay kinyaktamang. Dios tayo kang pabilay kita utilisan ka. Ungkos ko na pakmanyakupti kim ungkos ko na sanoyan ka. Hasta managpurik ko na paspuring kam. Jesu Kristo pasutimpi. Chay kay tutanay taytay. Kagaya kay pikachkani. Kagaya kay pikachkani. Kagaya kay pikachkani. Taytayay, Dios niyay. Taytayay, kayakoy manyakoy. Nyo kaya risa. Nyo kaya risa. Kunang may tiempo que joven. Dios tayo tap making manchura con ay kipa. Si kama nakataring kicho. Si kama na imataparuran kicho. Mampalugar ni kipim Dios tayo tahukta o haring ka. Hallelujah! Dios tayo tap making manchura ko'y. Dios tayo tap making manchura ko'y. Hallelujah! Taytayay, Dios niyay. Kawari sa pagkamata. Taytayay, makiyay tao karimus pa makaya kamoyay kiko. Taytay! Hatinikiwang yakong tay ko'y. Hatinikiwang kong tay ko ay ko. Kay palabray kita ni marimunaypak. Kay palabray kita yakta ko na mga panaypak. Hatinikiwang kong taway. Hatinikiwang kong taway. Taytay. Kay pimkachkani. Hallelujah. 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 Manakayaban ko liyo to yarip tiki. Manapipas wila sup tiki. May pirakach kawagar ka. Kunang yakam sayari. Kunang yakam sayari. Kunang yakam apay kay Evangelyo tayak tamang runa masin chikmang.
Aleluya. 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 Chuya Espíritu. Kamoy kay bidayman. Ni. Chuya Espíritu. Kamoy. Kamoy. Kamoy yo kamang. Chuya Espíritu kamoy. Kamoy, kamoy. Chuya Espíritu kamoy. Sungkumanta kaya koy. Chuya Espíritu. Aleluya kung taway. Espíritu. Kamoy. Kamoy nyo kamang. Kamoy kay Bidayman. Kaya ko'y sungkumanta. Kaya ko'y sungkumanta. Huntaway. Kamoy kay Bidayman. Kamoy. Yaktay mi ko chapi chingkach karne. Ayun mi ko chapi chingkach kang. Yung kaya risa. Kung taway. Kung taway. Huntaway. Kamoy. Hatiwang huntaway. Hatiwang huntaway. Manyakoy, manyakoy. Dios tayo pa instrumento mi kangke. Kunan Dios tayo pa making manchura koy. Biday kita chuyan chay. Kunang kam katari. Pinagpasakratan ni mo'y. Kay kamamunas kay kita rorats kang ki aylo iwang pamilya iwang. Nispaykeri. Imainam. Dios taita. Moises tanerka. Riwak Egiptomang. Faraón tanemoy. Yak taita morgosa. Dios taita ta sirve nampa. Siya'y nakampas ko ng katari. Yak tay kimagkuti. Kay palabra tapas pa. Yak tay kimagri. Yak tay kita. Yun en chikpa palabrangwang salvamoy. Yun en chikpa palabrangwang rispaiki. Ay, kalemeche. Pitagring ka. Si kamanarip di ki pitagring ka. Pitagring ka. Ruda muanyuch kang kuchampi. Con Arnelio de Chicta Tatay. Atili ki wagultaway. Atili ki wagultaway ni. Yung kaya risa. Yung kabrisa. Kayo ng chipa palabrauan. Runa kuna salva kunampa. Rizon chigliakta konamang. Rizon chigliakta konamang.
Aleluya. Taitaya ti wangon taway. Palabra kita ri mari munaipa. Palabra kita wiya kunaipa. Hatili ki wangon taway. Hatili ki wangon taway. Hatili ki wangon taway taitayay. Haleluya. Ay, kayale mama şeddele me. Ay, kayale me şeddele me. Ay, kayale me. Hadi wamuntaway. Jaya tamunani taktaya tiniki wamuntay kuway. Jaya tamunayani. Hadi niki wamuntay kuway taytay. Taytaya tiniki wamuntay sa pagkamata. Ukari. Ukari. En el nombre de Jesús. Ay, ay, canzoneme. Adoray, kayakoy. Aleluya, aleluya. Ira cama arriba, baba, yasaya. Chuy Espíritu, Santo Espíritu, lléname, dile, tócame, rompe todo lo malo, quita todo lo malo. Aquí está mi vida, Señor. Kaipi merikukoni, kaipi kachkani. Hammi akyawarhanki, hammi kuyawarhanki. Hamta sirvi kunaipa, hamta yupay chanaipa. Ore kema arriba, baba yasaya. Aleluya. Gracias, Taitai. Gracias, Ni. Gracias, dale las gracias. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el poder de Dios. Aquí está, aquí está. Kaipim kachka, kaipim pai kuyasunki, hayachkasunki. Pai mi tu obrata vida y que peruanja. Y releve yasaya, gracias. Gracias, Taitayay, Papayay. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. Puede ir a su sitio dando gracias a Dios. A su nombre, gloria. Maravilloso. Y masumang mi taita Dios yupaicha. Y mayin mi taita Dios yupaicha. Gloria a Jesucristo, aleluya. Gracias, Taitayay. Amén. Napaikunchik, audiencia nishan, amén. Aleluya, saludamos a nuestros amigos, hermanos, amén, aquí por las redes, por las diferentes plataformas, amén. Dios les bendiga. Hemos estado en un servicio hermoso para la juventud quechua hablante. Palmas para Cristo. Y ahí han respondido. Sé que Dios va a levantar a la juventud. Hay tanta necesidad en la obra.
Admirable, amén, que Dios siga usando a su siervo. Amén, el pastor Juan Quispe y su amada esposa Susana. Amén. Gloria al Señor, que desde su adolescencia, desde su juventud, entregaron su vida a Cristo y los ha unido para servir a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Si tú oras, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Hay que ser fiel. Amén. Y saludamos a Daniel Aguilar. Dios te bendiga. Taita Yusa Minchazunki, Mary de la Cruz, Igor Valencia, Anthony Tuero, Sonia Flores, Sonia León, Inés Ramos, Yulitza Cotera, Elvira González, Augusto Roble, Gigi Capcha, Claudio García. ¿Cuánto les saludamos? Amén. Qué bueno que han podido estar. No ha habido intérprete porque se había dicho que tenía que ser en puro quechua. Amén. Así que yo sé que ¿cuántos se han gozado? ¿Cuánto Dios les ha hablado? Amén. Dios nos ha hablado en esta noche. Taeta Dios mi prima Payaycuanchi. Amén. Yo quiero también despedirnos. Levanten su mano. Nos despedimos de nuestra audiencia hasta el día de mañana. Un servicio precioso en la noche. Tenemos ayuno el día de mañana, los caballeros ayunando el día de mañana y toda la iglesia también. Gloria a Dios, aleluya. Y el día domingo también seguimos nuestra escuela dominical. Y la próxima semana está, gloria al nombre del Señor, la fiesta de los jóvenes castellano hablantes. Amén. ¿Cuánto nos vamos a gozar? Gloria al Señor, el viernes y el sábado, que también nos gozaremos. Amén. Levante su manito al cielo, nos despedimos también de ellos. Amén. Padre, te amamos, gracias. Cuyaikiko, Yupaichaikiko. Hatun Dios, causa Dios. Manam Cancho Jamina, Hatun Dios. Y requema arriba Yasaya. Hatu Atun Mikanki Taitai. Huy. Kaimusu Jubinkunapa, Musu Sipaskunaman. Chuy Espíritu Ikita. Paikuna necesitan. Kay generación Taitai. Paikuna Ñaupang Mangapanga. Obraikita. Usa y vidanta. Capacita y Taitai cada unuta. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, te adoramos. Aleluya. En el nombre. Kay oko tutayay piwatasqa hinam kachkani. Yuyarinim imayna tayta mamaywan kusisqa kawsarqani. Tukuychaykunam ñawi himchillata chinkaron. Haqchanakuywan rakinakuymi chayaramurqa wasiman. Tukuykaykunam chihirachin aylluyta. Wagarjani kuyasqay sipas sajiruaptin. Ñuqaqa nirqani wiñaypaqcha kuyawanqanispa. Kanmanchu ñuqapaq yanapakuqni. Manam kawsayni pitarinichu hawkallayta. Wañuruchka akchi hinam tarikuni. Wañukuytam munani. Yana pagniha hamuhang manta yawarni kipa chanim kani sumak salvagni